O te whaatalo whatu swafa manmalo o tātou leo Yesu ke wiso. Lau whafonga Samoa, Lua, tusafona nei por kalama peo na masani ai. Le aso lua le nei, matilo na aso suma le fitu, lua sefulu. Tiu fonga le tae au 4 Radio Samoa, I lau palesi whaasala lau I Long Beach, e tu tono le tete o California. Ia o te whaatalo whatu mamalo o tātou Tauanu'u. Patalo fatu fo I Samoa, mai lava le taisa masamo tu manu se pa ia le tai ula ulo na whanua. Ia, me fo I sa penao na ngoto ia le la, ia au ne fiafi o te tai le lofa malanga leo le tua. Nisi fo wei lunga le tatou pera whailangi, mai ona mawala nei awa noa tatou te whaasoa, ia ma tatou te whetuwha I le whina ngalo le tua. Ia o le taimine nei, ai le yo o tātou le amataina o le tātou prokalama. O le au te talo e amataina le tātou prokalama I le nei aso. Yo walo mātou ta mā, Yesu ke wiso lo mātou li imo lo mātou whaola. Pai lava laua fio ma mea mātou te sefsulu sa iai le tua I whaingatā. Mātou whaafitai ia te oele tua ona o le ola mane malosi. Whaafitai lau tuspa ia, whaafitai lau wanganga pa ia lo whapena ona musuina I mātou ia sa umolo mātou wola, au le soifua lau whanau. Mātou whaafitai ia te oele tua le nei awa no le lei, lungo le nei ala leo le tua. Whapena ona la unga ila upu ma tu whailo fina ngalo. Mātou whaafitai ia te oele tua I le nei au penga ta whailangi le si ufonga le tai au fau. Mātou whaafitai ia te oele tua I le nei aso. Le saonga le mū le tua o le ngata I leo le pui puingo I mātou. Pe au mga luenga sa mātou ngā lulue ai. Nisi fo I o. Ulu tangata mātutua po o mātua foi. Po o nitua a foi sa nonofo I malu o mātou fale. Papenana latu tapua I le tua. Paiva matiuti o whanau. Mātou whaftai le nei aso le tua. Mawole nei lau fie. Whai e le tua o na mātou sosoani le tua so mātou Tauanu'u. Ia awa tūlanga ua pesi ai le mātou Tauanu'u I whaamai. Ia le ngata I leo le whememe a I o tangata ta mā. Mātou whaafitai ia te oe ona o lo wanganga pa ia whaamatala loto. Whapena ona whaamalama lama ia te I mātou. Lei unga ma mea tutupu I le soifua ma le taimi. Mātou te talo ia te oe le nei aso le ali ie. O ane o mātou se se. Whaamangalo I mātou le mata ua o lo sa tauru o lo mātou ta mā. E ala le le toto o la ua fio. Talo fo I la ua fio le ali ia le nei aso. Mātou mana onga. A whai eise tasi o whaalongolonga le nei prokalama le nei pō. E eise tūlanga o mai o le tino le tua I lo suafa. E tūla I aima malo lo. Talo ia te oe le tua le mana onga o la ua tali I le nei pō. E whapena le tua na whaalafi. I tua o lo sa tauro. Ai la unga sidi oe nganga pa ia mo I mātou. A lofa I le tua I le leo lo whapena o na IT inga le nei prokalama. Ngata fo I lea. O matanga luenga ta ito tas. Tiu te mawhaiva lo whapena o na ngaluia ina nei prokalama. Nisi fo I la taua to fia lo mātou ta mā. Anga le leiso mātou Tauanu'u o Samoa. Anga le leile tua I tue whao le nei lalo langi. Mātou talo ia te oe le tua a mata la ua fio le nei la unga. E u ia te oe me uma. Ona o lou lava suafa Yesu o wole mo vala ua tuai. Alanga whanau le tua, alanga ifo el mena te I amene. Amene, thank you Lord. Wa Yesu ila uambo mamafa sa Fa
malo atu le tatou e olo whafonga lunga o le tatou penga ta whailangi nei fiafi patalo fatu swafa manu malo le tatou Yesu Keriso le ima le whaolo whaiona mongo nei avanoa tatou te tuwha i eiri whina ngalo whau o le atua o te tatonu le nei ia fiafi ia male alumanga foi o le nei vai aso po le nei masina ia o tatonu lava ua tele le memea i o tangata ona o ulanga foi ma me o lo fa pena na fa sala lau le media i lunga ia ma wele nei eva noa me fai foi ona sosoani foi i le tulanga le mautonu tangata ia ma me o tutupu soifua e fatalo fatuela ile lo fa pena na ma wa mai tatou polo kalama nei yaso ia e o te popole nei fiafi a fai o nai lunga le awala lo ia ile manto 24/7 le app ma fai ona e tia ile app ai le o pa ai se tu lo ile ploka la ma fai na e fa longo mai ai ne ila velo sa ia ai o le lo fai mali a mo foi la no fale ia ona tile ma va ai tu langa tatu ploka lama alo ile app o umana tatala tu mo tatou e o lo rungo le wala ia la pata ia foi alo le leila uta avale e se si la vea ia le ngata foi lea a fai o tau mafa pe fai se me inu rungo le wala ia aua te popole lau me tau mafa ia po tūlanga le mea lo o whapena ona mo lo whamalo si o lo tino ia e ave le leila usa i nei ia whaine rungo le wala ia iere poto ia te oe tau tai tūlanga whapena au nei fiafi ia ua tātou o le aso lua sumar fitu o mati ia ile nei taimi ia pe ona tātou whaatulanga ina tātou prokalama whaamalulu atu foi na ua e foi na i fale tonu matou tu foi ia o tonu lava fai ele tua mea silisili mo tātou ko suma tasi minuta te ele tu laiva a o nei fiafi la tātou o le tātou mta upa pe ona whaatulanga ina a e vava ai tātou mta upa ia e te ta fai tau i foi o ina how panic are you in this time of crisis le ale tu inga le mautonu na o le ale tu inga fefe na o e fefe ai i taimi whaingata po nei mea ua whapena ona sala lau i lungo le ea tala media i lau tuptupua i Samoa sa pamatala le mato krampa ma le mato krampa tūlanga o menei tua pe meere teimi na tupu i whama i Samoa e ta ua le whama ioti whama i lea whama i ama mai tangata se tu lou o le whainga whai ai tu whatasi le luana i tangata i asola na tanu lea ia pane la le whaafonga le tātou watu nuu. I la aso sa whai mai o le whaama i sili atu i lo le whaile i tangata lo soi fua ma le temini nei. Aewa ai e le wheme mea i o tangata ma le mautonu. Lana winga lau whamtalanga o te le whai atu whapea o kou woe se tu lo whatau mea o tō wheme mea i no. O lo te tala no atu. Na o le mela wa iele atu nuu ma le lalolangi. Wa mata ona panic. Tua maua nei ala o ripoti nei le. Ile fiafi nei. E se lau ma le 5 tangata wa lipotia mai tu tono le tatu talo i tono USA wa maliu le wha mai lea. 5 afe fitu se lau fasu ma le 8 tangata wa afia. Ai vava ai ai le luluina o le lalolangi a toa i le tūlanga o le wha mai le o le coronavirus. Ia o le ewa o awole nei ewa noi wha so ai. Ona o mai ele le tusi lea se i tātou tanga i eima tātou whaitau ina. Ina ia mawhai e tātou awane i o pole i teimi whainga ta, i teimi ne o ai a crisis mo mea tutupuru soifua. O le wha mai, lewa unga atu le swine flu, lenga maua mo meo le se tūlou le puaa, luako fo i wha mai, fo i sau mai o i Afrika tau le Ebola, ia laku le wha mai o le misela o so mai Samoa, ia i matisi atu nou, lewa o mai coronavirus ina nei a tātou, ia au te teltonu, a e malama lama le tuspa ia, e malama lama i le taimine o tātou iai,
Te mine wa tato iai o le mo le marutus pa e whae ea tato uru ilung. Na le mo le maule lua suma le wha whai upo e ono mata iu. E wha longo o toi tala o taua. I tasi le tasi malo i le tasi malo. O na ho o mai o mea nei. O mea la ia e te taua na tutupu. O mea e tauna iai ia taua. E te tauna iai le onge. E te tauna iai wha mai. A lala e pēna o tala no e le fiafin nei. Awal tato pole vale. Tu i le wha tua mai le atua. Tu oi i le malosi mai le atua. E te i loa ai fua ma i loa wha masino. I le mea la e mu vai ma la tu langa o la e whaia. Wa o le mea la ua wawai nei. E tu low lava. Wo o ai i tangata e le masanina oi whale o loa. Tamo mo e le whale o loa. Tu i lainga le vave ao. Ona o tu langa ua whaatele le media me uma. Io e peona o tala noe le fiafin nei. Aua te popole, how panic are you in this time of crisis? Le ala tu inga le mautonu. Le ala tu inga fefe na wa iai i taimi whainga taha. O taimi wa iai nei. Pa mai tala tu spa ia. O aso nei o tato iai o aso wa tupu tele le malama. Tupu fo i ma le leanga. Ma mea leanga e o mai. I tato fiafi. A o leo to tala no ia te o mea wa uma ona whaali mai. Wa le vanga kuspa ia me uma. Me foi la na e mau tutu alo manatu. E le whapeo tala no atu wa sao, whapeo wa sao ke le sao, you know, wa malosi sao whatua tua. Wa le vana polo ai mai le atua e tūlanga o me tutupu wha mai whaia ea o tato ulu. Ta pena, ina ia ho o mai le taimi la whape nei. Wa o vailunga o le te leo le tato social media wa iai. E iai nisi fo yo fo mai ua whaia la tau te talo ele i o e ngā lulue. E te le whai teo ina fo i la tau i tūlanga wo o ai. A o lau City. No se tūlou. Ea o tatou vava ai e fo ringa mau se me fo ia la tau leo te talo tua o i e ngā lulue i tatou mai se tūlou. Ai o le me mo ia. O le tangata ia e mautu ma le tangata e malama i le atua i taimi whape nei. Te nofo le lei lalo, fua lei luma matua, le tūlanga le mela e la ai. A fofo i te alu. E leo a whaina lo wolanga te penga a le whaatau mai tūlanga o mea o whale o loa. Whaatau mai. A awane e vema mea e pole vale o tatou loto. Wa e tupu o i whalawe lave te tupu. I to tonu o mera e alu ai, e le ngata te misa ma ngata, le ngata tau ai fusu, ai te loo e mai lei uma isi ia mea ti apolo e mai lei ai. Ina ia whapena, o wane e to e alu lo uruanga i le tua mo lo wola whatua tua. E mana e drift away oe ma le tua mo lo na whina ngalo. Io e, wae, e le upu, e le tala le to tonu o tuspa i o te mana e whamatala i ate oe. I le taimi tonu al nei wa iei tātou. Lela o feita wina le salamo iwa sumaltas. Pa mai o le no foi le melilo. O iei le siri ese. E mau o iei paolo le ona le malosi umalava. O te whape atu ia Iova. O loo malu o ia. Ma loo olo. O loo atua o te whaatua tua i ate ia. Ioe. E whape ngā. Whai mai. O le no foi le melilo. O iei le siri ese. Le ona le malosi umalava. O lou malu ia, ma lou olo, o lou atua, o te whaatua tua i ate ia. Atala no mai la le atua i ate ole. O i ole olo, ma o ie malu ai oe. Le mea la pole vale i tātou i taimi whainga tā, ma me tutupu le soifua. Le mea la a tātou whe meme ai. Wa o lisi tangata ki ngā se tu lou wa tumu ia. Ova ma le fia ia se tu lou ia pepa falta ele tu tonu o lana shopping cart. Ia, aia. Ai mana o a tu e lau. I reo a whaina le lau. Ai au whalav lave wa tau ai fusu tu tonu o whale o loa. How panic are you in this time of crisis? Le ako inga whememe a ina nā wa iei.
Le ale tu ina male mautonu le na wa yele tatou watonu. Samoa, manisi fo whaafafonga e lunga o le tatou wala leo. E pui ai le atua o na tangata. O lo manatu mai le atua. A o lo uolanga ta penga. Le ai o mea e whai ia soma i se daily process. Ta penga, e le ngata i ta penga i le tino, to ta penga i le nganga. Io e le o pupu a o iova, e whapena o na whaaola i a tātou. A e sa moa i le neia fiafi, pautua i a te oe, o la utua lalo i le neia fiafi. Awane i a vea, whaafita uli, ma le nei wha maioti. E te whememe ai ai. Aua fo ina i a vea nei mea ma me wha mautua i le ti Apollo le ita i lo loto. Le ala winga o le whamtalanga e wha mautua i le ti Apollo. Wale te mea te alua i te tūre lainga o le whare o loa, a sautangata i luma oe, te tūlou, o le mea mo ia, makua i e ika, e le ngata le ita awa e tango lima i lo le tangata. How panic are you in this time of crisis? Sale masanina ia. Sale masanina ia ni lainga i le whare o loa. A wo o lo le te mea wha mail nei. Wa kuku ia tangata le laina o le whare o loa. O lau fesili. Au tangata masangi e whaatau i whare o loa lea. Lau fesili aisea. O whaapea i tangata au le mea ia. Sa walua nei se tūlo le smart and final. Te latu e le se lainga. Au te fo i mai whafo e le lainga. Ia o le mea tupu. O le telo tangata la tutu i lainga. E le tangata se tūlo e le tangata tutu ono ni se tūlo o pepa mo toilet paper. A tutu ono isi a mea. A waka o fia a koa i tangata e oi to tonu ul whare o loa. A kongo es tangata la koe whakamusanga Vicks. O sanga ibuprofen. A waka o fi umani e mea. O nga e kasi ale mea e me tangata uma. Wives, pepa falta ele ngata elea o vai male mamor susu. Ke la kula le mela yele susu. Makua ai antia. Li liu mai loa i tūlanga o vai. La ia inga i vai e mo meo kālonge. Ia au. Ei wa umana utu au vai fangu vai wheka i lima kālonge ma. No lo winga la ufam talanga. O vai au tatau masalo pe le aslange le lua vai aso. Paftai le tua le poto. Ia le ngata fwelo nata penga. Pa ele o panic. Ale mera wa tupu. Tole. E wo o a tangata to a lusi ele ma ile soifua ma le ola. Samoa au e whaalongolongo lunga le tata wala leo. Aua te le mautonu i tūlanga o meo tutupu soifua. La e ua feta lai mai Yesu. Pa mai Yesu i lana talo. A o tōtu talo. Pa peola o tōtu talo. Lo mātou ta mai le langi. Na yele le upu na fe mai. Ye e fōa i mai a te i mātou. Le aso nei. A mea ai e te tau mole nei aso. So daily bread. No inga. Kere o whai aku whapea, ua lava mea, no, ta pena, ai fua le leilau ta penanga, e auange ea vea ma mea, e a whaina ilo soi fua, a mene wa olisi mea, Samoa, ia e watch out, wa tele me tutupu i whale o loa, te sila fia foi, wa tele tangata whiotia nga ilea ea, ia, wa whiotia nga ile Black Friday, aisea, mo me tangata le mafau se tu lou tu wakua ku iluma tu iluma o tangata le ngata le o fusu o isi tangata o fioti ai o le fesiri fai ngai la nei mea a lusi la fa o le tanga na taimi o e fusu maraka ngaka ai fa fu se ia na avelo wola o le fesiri e mane lua maftanga male tua o mau per fa o le tanga le tua ia te oi o le mea na te fesiri fo ia uia ia te o sea na o le tato soifua leo langa e ma ale. Soifua leo langa o lo o tato filongia ma leanga sala ma mea whainga tau le nei o langa. Ao la uwha malosi le fiafin nei. Le ua tato uolo vanga mua wha mai. Ai se a ua le mautonu ai. Why people is uncertain. Ai se a ua le mautonu wai tangata. Le mautonu, le lava, se mafutanga ma le atua.
Le lava ona esu ele upu le atua. Ana e malama ele upu le atua ma e mautonu. O mea uma o lo soifua. O le wata penga i ele upu lea. Upu lea le atua marike nese tau le whaalinga. Wa uma ona ta penga mai i le atua. Pai mai foi le atua a fai te mai. Lai fa mele upu. Mai a amito ya ina. E wha e o lato lima ia te oe. Pai mai a emativa. Fa mai tala tu spa i le tangata foi le. E alu e aisi fo le tangata la wala. Pai mai o le tu ulo na i se tupe le lima o le tangata mativa. Wa ave e ia le tupe i le atua. Me uma i tonu o le tato soifuanga. Wa uma ona ta penga le atua mo tatou. Wa a o i taimi o whaingata. E uma ona o watua le maulea. Te mana au whailoa ia te oe. Sa moa ma le atunu upele. Le atunu upele. Olo o iaia le atua ia te tatou. Olo o tau mawhaile ti a polo e ave ese o tatou mawhau mai i me pupu o i o tatou loto. Tau mawhaile ti a polo e ave ese lau wha o tanga. Tau mawhaile ti a polo e ave ese lau Yesu. Tau mawhaile ti a polo e ave ese lau wha tua ua mautu. Aia. Tau mawhaile ave ese aisa o loo su ele ti a polo ni ana au. Au te mana o wha iloa ia te oe Samoa. O loo alofa mai le tua ia te oe. O loo ta penga oe le tua. Au e te panic i taimi wha penei. Na le tala le tuspa ia, o aso o wha penei, ua wha pena na lata le a fio mai o le tata wari. Tauna iei taua, e te tauna iei wha mai, e te tauna iei yonge, ai mo le maule apostolo Amosa, whai mai ia Amosa, le profeto Amosa. Whai mai e kai mea yonge ai. E le koe yonge i mea aipo ni mea inu. Aia, ai onge e whalongolongo le upu lea le atua. Samoa ma le atunu pele nea fiafi. Ongo sai. Loto tele. Maule to ovae. Ia mauala on sai. Ma losi lo whaatua tua. Whiri ngā ili whiri ngā lo le atua. Olo i le atua lava le ola o le tangata. Whai mai tala tu spa ia whai mai. Lea esa tatou upu e whaile nei mea. A whai wa au i ova mai tatou. O le alale mea coronavirus e whaasanga tau mai. O le alale mea whaasanga tau mai a tātou. E leise isi e whaasanga tau mai a tātou. E a whai e au le atua mai tātou i le nei e fiafi. Samoa, o le vaenga mua, aise a. Wa e le mautonu ai. Aise a wa u le mautonu ai. Mafua, le lava, lau maafutanga ma le tua. Le ngata i lea, le lava lo wola whaatua tua. Pa mele tua, se e eise whaatua tua pero force na pia. Ma whaina si tia maunga. Ma whai fo ina tatou tatalo e ka lepe le virus lea. Ma whaina tatou tatalo e ka lepe mea whape nei. Eise a, na whai mele tau tuspa ia ua umana ia vatu ia te tatou le mana. Ma le malosi. E ma whai ina tatou soli le ti Apollo malona malosi. Whai mai soli e ngata ma akarava. Ia tatou atu nuu nea fiafi. O le vanga mua na le tatou mta upu le tai nei. Ia ala vavaya tatou foe. E tas tatou pese. Ia ona whalu atu le sisi vaenga le tatou pokalama peona iai. Tu i ai nei le nganga Toi fia te pai le mafutanga O e pele i le loto Le nei ua vala Mamana tu i whai ngata Ona ole ngā luenga Ui
i talinga lolongo ina ua tu mai le to'o o le amu le foanga o le finanga lolea o le fono no unu'u e aisea ea ua whai ai i ta whaapea ta mawhanau moni ua e lafo i mawhaatawhea Whaamalo si pea Whaamalo si pea Ole ola e whaamavau lo tau i lea Ta pene ko fesi i ta isolo Se sale vi e toa le loto A o isara e lua tatalo I aso fai so Nei ufa fai lo mai le tali Tangata umai na ia fea lo fani Tumu ngao me uma o Yesu le ala i le langi Whaamalo si pea Whaamalo si pea Ole ola e whaamavau lo tau i lea Whaamalo si pea Whaamalo si pea Ole ola e whaamavau lo tau i lea Ia, malo long sai, malo foi le. Wa tai foi nei aso. Ia. Pa filo ia foi nisu a sial tato lau papa nei, a pol tato tu fon ta fo. Ia. Ta vita Tauanu'u, fatai fatalo fatu, ia lo fatalo fa mai le sunga ile. Ia konto ina lo sunga li tonu. Ia. A lo so fu manuia fatai mo le fatalo fa. Lanu lopa. Ia whangalilo a tungele pa whenga ia whangalilo ia tasi fo yo tuyo nei ala leo o whapenana whailan prokalama la solulu ma la sfareile ia whamalo lo whatai me fo ile tatou ia whamalo atu la sunga whangalilo to alo a whai a kuai i wane tau whetee lo mafuta mai manuatu ta vita tala mai vao ia malo so fu manuia au tanga vaia a inga au tanga vaia lava fa soifo manuia la sunga ai tele lava fa manuia foi le tu ala le fa manuia mai tino tanga por tele lo mafuta mai fa talo fatu swafa man malo por tato li Yesu Kristo o hana mtautia a Luisa o hana mtautia mai ni ya lo mai la ya malo lava au tanga vaia ya malo lo latu fa talo fa esen matango fia foi le tu langa tau fa malo ai lava tu sai foi lungo le tato wala leo o sister ana kose atalo fatu la sunga ia fa tele lava ia pesin ia tai lava
ia lo fa malo mai fo ia ana kose li lo pionga le tonu ia o leo lo fa fo il fa tonu kose fa tai tele lava mo fa yanga Belinda kui o lotu ia fa tai lava ma futa mai ia strong lava lo fei fi le tua tama ia sa o le leilu isa ma lo se nila se nia fa malele lo ma futa mai fo i le neias ia Luisa, we do serve an awesome faithful God. Sao, alu male mana, sa sau, sa salu, tai tu ave, o tai tu ave, e sau, ia, fa malulu ape, fa pese ser, fa leonga lo suafa, ia, fa mole, fa mangalo mele, wauna, siu, tau le papa lo mafuta mai ta alofa siu, fa manuia foi le tua ile, ine fiafi le ngata ilea, luafi ropeti, tole fall, tole a foa lo mafuta mai ia fa malo atu ile mafuta mai foi mai fanga lilo Samuelu na va ai mai lo le stock kipa ua ia fio atu malo se ia fa ila usala ia ma le mate ia si mai ia ma ma ina ia sori le ngata le fa tonu ia awangi isonga fa ke le fua la vasi pu kofe ia mase ia oka mai mole tanto tapenanga after tele fatu o ia lo fata lo fai fo Luisa Burnside ta fatu lo sunga fengainga Burnside fo Lafo lo mafuta mai foi ia lo amen mai foi ia si tau le papa ia utana malo alo fo tua ia matule ne fiafio motu noa telo tangata e mata ule le ia fa tai lava malo pa manuia foi le tua tau nese mapu il sua ia malolo amen mai haleluya ia malo fa tai line tuinga mala ia fa malo fa talo fa fo ka pita e neli fitu wafu wa fiti wafau ia lo fa talo fa mai foi ana le talo fa anti malo so fua manuia foi nei aso i foi manga luenga ana ko se lo fa pe mersa la mota vita ia patipati o tau lima o Tauanu'u malava. Ia lalanga atu i le leo fia. E leise me e whaapapolo ina ai o tātou tangata. Ona o le wha mai ua sala lau i le lalolangi a toa. O lo so i fua le tua, ia tātou patipati ma alalanga i le tua. Whawhetai le ola o tātou mawaina. E toi titi ua filifili ia. Ai toa tele ua vala uina. O lea. Ona o le lava o le whaatua i le tua, o le tia apolo, e lafi lilo mai, lafi lilo. La e ena whaasoa songa i mea uma tātou te whaia. E malosi le whaatua ma le whaalango lango i le tua, e manuia po i le soifuanga o lo tātou feola, ma soifua. Haftai tele lava le tua fine matua leo ana kose mo le whautua, whawhetai, whamaloa tufoi, mo le lango ina tātou proka lama, whai mei malo. Yo e saole leila u fionga ia tai mo upu fala i au ia malo fa manuia lava le tu ia te o foi male ainga Melvin Irene Faumui Mareko ia lo mafuta mai foi fa mo le tato mafutanga ile nei fiafi ia ole benko si yes fa malo si pe ola mai yes fa malo lo si pe ole ola fa vau e taui i la fia le tu e tono tatou loto fa malosi pea. Ya amen. Malo, mai sau se pati mole au mafuta ne fiafi. Amen. Tauanu'u anga vale le to faya Tauanu'u le mafuta mai foi, ia fa talo fa foi. Ia o Tauanu'u foi se tasi foi o tatou ole sui o tatou wala leo. Ia lo fa penao na tautua mai oi Australia. Ia e tu sai foi la o nanga tatou. Tu fonga taia fou. Radio Samoa i le la porkalama o le vanga le tau fiafi i le aso tona i pe ona masani ai. Nathan Boss, malo lau pas whaftai tele, whamanuia fo i le tua Nathan, ia te oi mare ainga, tawa li i vai, Luisa talofa le whionga, ia fiafi Mr. Tula Epa, lo wha talofa mai ia e Luisa, mai malo so e fua lau leila usunga Tauanu'u, ia lo wha talofa mai fo i Tauanu'u, ia ta ua, ia le ngata ia sorry, ia vi ia le tua, ole, vaenga mo lona lua o le tatou mta upu lewa se. A fai fo i te fia whaasoa.
Ma fai fo i ona e wala au ma le tatou numera o le tatou ala leo pe ona iai. I le si ufonga le tae au fau. E fai fo na tu o i lunga le tatou ala leo. Sau noanga ia apo o sau feta la inga fo e tu sai fo o ne fiafi. Awa o le mela ui nei. Le lewa tele ana matala noma se tasi o fai fea au sa faina na prokalama ma ufa malo ai. Tō fo le pulo ia ta ia ma se tasi fo o Bishop Samoa. Pa pena ona lui tawina pe le tatou Tauanu'u o Samoa. Ina ia awana i fe meme ai. Ia le fo lana matala noa fautua mai foi ma fa malo mai foi. Tu sai foi la o nanga ni fiafi. A fo le si wata lo falava pasa. Alo fat foi a tu fine ile ne ia fiafi. Kendra, Keys. Yeah, make sure everyone have enough toilet paper. Tau le ia malo lava tapenga. Andy lava sa join. Ia lo join me tatou maftanga ne fiafi. Alo fatu lo sunga le toina, sunga fa fengainga. Ia malo lava so e fu la le lo sunga mal fatua. Ia me se foi no fo alo. Lo join me foi le sunga fa fengainga ia enesi ile ne ia fiaftalo fatu lo sunga fa fengainga mal fatua. Na ngata foi le pa yo le kale sia yo na tulanga fa lupe ta alofa lava ya olo mafuta mai foi le to fa ya fa manu tufi alo lava ya fa tai lava uso o le mafuta mai le ngata foi le te tasi foi fa fe au sa tato ngalu du ne vai tau nei ya lewa si tielo na tulanga i o Indiana le sunga ya fa fe ngai ya tamato manu ya mal fartua mal no fo alo ma kale sia alo fatu ia te oe pasta, ia whamanuia fo ile tue te tau ave, ia tato ngā lulue la unga le upo le tua, na ia whapena ona maua le malosi le tino, ia le ngate leo le nganga. Ao tato mta upu le fiafin nei, how panic are you in this time of crisis? Le ase le mautonu, le ase le se fememe hai wa tato iai i nei vai tau. Atonu fo yo se fasidi mo au, fasidi mo oe, o sili mo tātou uma. Wa ole mela ue nei. Ole mela iei, sa e nofo le fale se asa e fusu mustangata a. Au e halu fale loa e tua le vave ao, e le leanga. Au a vema mea o le lavailo o no sai, wa rauso e malau koko mawarunga i lunga, wa kulo maltangata e faa misa atu le ture lainga, e fusu lo. Ya ava aile lei, au e te popole. Yoe, au e te popole i mea tutupu. Ta penga lava o ia, o le fai maile tua, wa umana usau nia mea mo la ufanau. Ioe, ala fai maile fai upo mua tato fai tauina, fai mai. O le nofo i le me lilo, o lo ieri siri ese. E mau o ia le paolo, o le ona na mamalosi umalava. O te fape atu iova, o lo umalu o ia, ma lo olo, o lo atua o te fatu atua ia te ia. Palongolongo fai upo e tolu lela o fai tauina o salamo iwa tasi. Awa o ia na te la vea ina oe i le mai lei a le fai manu. Ma le faa mai oti ai. E faa walongolongo. Le mai lei a tangata fai manu. Ma le faa mai e oki ai. Le wakaku faa longolongo wakele a tangata le li potina na o whalongo i nei wa se lauma le 5 tangata feoti i to tonu i nei Amerika. Le ngata i lea wa 5 afe, pitu se lau fasuma le valu tangata ua afia i le coronavirus. O le fesili, e mawhaina kiwa na le fina ngalo o le tau mai ertu spa ia. O le ale kiwa, pātua tu, awa kia ngau kia le fo i whapea, se e tau mawhai e tapenga pea, e le awhainga tapenga le tino, tapenga, awana i overwhelm oe i mea e tutupu le soifua. E lako ila ia songa fasi fua tangata e whale o loa, e lako sola songa palau vale solo i tangata, whaasanga ifo ngaka ma se whanga ia te oe, tupu whalawe lave. A lau fautua ia te oe, ma lau tua lalo ia te oe, ono sa i te isi. Yeah. To e tau fiofi le leilo sawa ana iai. Tu mali i lalo. Yoe. Pa mai tala tuspa ia aita. Ea, a wete anga sala i a. Aita, nofo le lalo mafau. Yoe. A wake ika lo le sawa le coronavirus o e latu urfare o loa. Wale aise mena e alo e su e te tauna iai. E ika loa. Aiva aile lei.
o lo o whaasoa mai lava le atua, ana whamanianga. Pa mele whai upa tolu. A wā o ia na te lawe ina oe, i le mai lei, a le whai manu. Ma le wha mai oki ai, ea. E le o mai lei le mafua mai mang. Le whai mai o le mafua mai pea a. Pena o tala noa na sau fo le swine flu, sau fo i lea. Na sau fo i whai mai mafua mai pua. E fo isi mea sa mafua mai le tele i le moa. Ai va ai tatou. E le vakele fo ianga, ngā wha inga Afrika i le locust. Lea le locust. Pe o le a kawa marsia ke wisa le a kia ia la au a. Ioe. A so olo ia ka kou male a ea. Male coronavirus. A sila le i le whaata milonga o le lalo langi male taimi. Pai mai ia le whai upu e lua no fo inga tupu e whai upu sumal tolu. Le lau tanu e sua iai a le e peta tolu tato tusin nei. O te mana oe tato te malama i le taimi ma me tupu ai. Awa fo ina i wha se ina lon ma fau ma a vea ma me te le mautonu ai o mulu ai le wha tanga le tua ma oe. Ai tanga i le lei ai pai ai se whai unga a le lei ina ia awana i iai se mea e wha pena na whai nei lo soi fua. E lau whai tau ina whai upo sumal tolu. Lua ko no whai ngā tupu e lua. Fitu. Alo no whai upo e se fulu mal tolu le lau whai tau ina. O mo whai langa o kango le whai kaul kuspa langi pe ia maa ngai a whai le. Alongo mai whai kuspa langi e luatu ai whai le tātou mea le a. E lau whai tau ina whai upo e sumal tolu whapea. Pemei su ile tua ina ua uma ona. Faali ova ia Solomona i po whapea mai te ia. Wa u wha longo i lau te talo whai po sumar lua i lau te talo. Wa ua u whiriwhiria le nei mea mo au. E whai ma fale e whai ai taulanga. E sila le leia ua umanga sau ngia o ele akua o oio le fale e whai ir kaulanga. Pai mena whai po sumar tolu. A whai o te pupuni le langi. A whai o te pupuni le langi ma ua le ua ai. A whai fo o te whai atu i se a kawa e wha umatia i whanua. A whai fo o te tuina atu le wha mai i launu. Manga tua le leile mena tupu i oi. Le mo le mau inisi o tātou i Australia. Le afi le nana sa alua le afi wa fi wa a. A wha mai kala le tua. I le whai upo e sumartolu. A whai o te pupuni le langi ma ua le ua ai. Nono inga wale se timu. Pe meila ia. A whai fo o te whai atu i se a kawa. E wha au matia le whanua. A whai fo o te tuina atu se wha mai lo nuu. Palongo lei. Manga kuanga kupule me Australia waru le afi. Aya. Nga ka au fiara kimu se mea. Mene su ana whai o te pupungia. Nga o ale timu pelo mana afi Australia. Lua. Tupu lo marfa mai le lokia se o i Afrika. Arafa me su. Tuspa ia. A whai fo o te whai atu. A whai fo o te puniele langi. Ma ua le ua ai. A whai fo o te whai atu se a kawa. E wha umatia i whanua. Ia, lenka ko whalo longo makua pangi a kawa Afrika mo meo mea tuto. Mo meo le locust. Lenga aki ai e whanua mo mea tuto. Lua, tolu. A whaifo i o te tuna atu le wha mai i lo nuu. Pestilence. Lewa iei. Le wha mai la lewa saunge. Lewa so solo le. Mo meo siama. Me mua le me au pungia le se ua. A oso le afi o i Australia. Ki mulo le mea pe, ai o mai i le taimi o Afrika. Pa mai a whai foi o ke whai aku se a kawa e whau makia. Mea toto, e whau makia mea whanua. Ai whai mai tala tuspa i a wo olo i whai mai. E le ngata i lea, a whai foi o te tuna atu le wha mai i lo unu. Pestilence. Ai wawai nei melau i nei.
La ua fe meme ya o mea umanga ka umar kuspa ia o me kukup. Samoa la tonu pele. Aua ke popole vale. Aua fo ine i ele mautonu ma e fe meme a i taimi whape nei. Tua o eo toa. Tua o eo tangata o lea tua. Tu o lo alofa mai pele tua ia te oe. Lau tapenanga aua ne ngalo ia te oe. Pai pea lau tapenanga ia so mele ngata tapenga lo tino tapena maloa nganga. Aua ne ia faina lau whaalatanga i taimi whape nei. Aua fo ine i e mau tapenga tele ia tu langa o le tino ma mea. Ai lusi ai lau whaalatanga ma lea tua. E ia nau tala noa ia te oe. Aua ne i lusi le Yesu na ia te oe. O isi fuia awala ti Apollo e tau mawhai ia awane i e toe tau mawhai uewa ai ele sauar wha mai. Na mata mai ara wha mai pai mai fufulu lima. Le ua o a wa tapungi a onga. Le ua o tapungi whare ainga. Le ua a mata a alu oka sau me aise whare ainga wa pai mai e oka lau me ai to go. Io isi whare ainga lau iai. Ele ngata i lea ua ngao ma keki. Wa ngao whare ainga aisea. Te me mea ai tangata. Le a se vai fo le mea. Ta talo, vai tauru tuspa ia, e tau mai tuspa ia te oe taimi, ma mea tutupu ai. Ai, aua ke popole vale. Ioe, a whai ngaki au ka fosista ngata na te lua whaalongo mai. Aua le sona poa, ai popo maalia lona tau au whai uso, tua fafine, ta maa portina. Olo alofa mai le tua ia te oe. Don't worry. Amene, aua te popole o tatom ta upu le fefi nei, how panic are you in time of crisis? Al tatu prokalama peona iai, peel up and be strong. Ie malosi e tau de taua. Au ki wha vai i kaimi whainga, i taimi whainga ta, o i, e loa ele Kerisiano malosi, o i e loa ele Samoa malosi, o i, e loa ele tangata wha tua mo le tua. Aua foi te whaina, ala foi whametala tuspa ia. Aua te popole tangata e whasioti le tino. Aua ki popole ai. Ai popole le kangaka e whasioki ele nganga. Lona winga tau mai ate oe. E tā ua atu lua mafutanga ma le atua. Le alan mela ai popole ai. Ai ia mautu pele lua mafutanga ma le atua. Ia iai le atua i me uma te whaia. Tu langa foi lau whalongolongo mai rungo le tātou wala leo. La ufa metala tuspa ia. A whao te pupuni le ua e reko yese ua. A whai foi o ke whakule a kawa aki la au. Ma metu tōr whanua. Ia wha mai kara kuspa ia. Ire tusi peo na tātou whai tau ina. Pe whai na kou nina. Wala esa tātou upu ni nei mea. A whai wa au i ova mai tātou. Samoa. La lan mea kau ke popole ei. O i se whasanga tau mai a tātou. O i se whasanga tau mai a tātou. Le a whai e aure tua ma Samoa. A whai e aure tua mai tātou. E le aise mea e maa losi atu nai lo le atua. Ta mo ne fiafi. Halo iau mai moanga, halo i lau whaasaunga le fiafi. A whai whaua vela se puti, se pukoko ala lo matua le fiafi. Ia, whai maali e le fiafi. Wha te alo popole. Whai mai lava la upu al pese pe on tato pese ai. Ke tu ese ia le popole. Wa lava mako koe me wa whai le atua mo oe. Amene. Whai whale lei tu langa o tato sa ilinga, ta penga le lei. Ta penga ile anganga pa io le tua. A wete tamu whai te losi le mea. E a whai na ilo so e fua. A tamu whai e tuu le tua i a te oe. Pa mautu. Pa wha tonu fo lau le tua. Pa sino ala fo i le tua i a te oe. I mea te whaia. A o le ne fiafi. Ia la tatus tato pese. Ia e wha anofo file mua. Fo ne fiafi. O na tato o fo le sisi vahenga o le tato mta aupu. A fo i mai. O na tato o le mta au whape nei. A miolo wola ana nei. E vale. Pai ma ai mea. O uma ona ia sau. O uma na e sau nia. Patalo fatu nisi o mafuta mai lunga. Langa vale tito. Alol mafuta mai. Polu sau foi. Ta milione. Ta miliano. Ma lo lava mafuta mai. Le asi o lo mafuta mai foi. Talofa le fo le si wao. Ya fa. Talofa foi le. Ina ia sori tato mafuta ne fiafi. Le si wao devil is a liar.
He comes to steal, kill and destroy yoe. Sa o le leo ki Apollo, ia o le pepero lava ia, ngale sau ngā oi, fasi wha umatia, ia e wha maloa tu lava mole mafuta mai, la tāta to pese, ia e vai a tato foe ne fiafi. Saya ulma sembawa o te le imua I maaya na halai ona o wala au leli e ui wana o se taimi tutali ala tatalo pa mole mole o mana umia oe isi taimi e te a e ai maunga isi taimi e som le basa isi taimi e te uile toafa ya ola lo uanganga e malo si lo ualofa ya o mai leleanga unisi taimi e te a e ai maunga ia ola lo uanganga tama mau ma oe sa umana tu e fai yeah ua o se io wala ai o te tau tino nei na o to atu o aule nei Yesu e tali ya mai o nisi taimi te a e ai maunga o nisi taimi e som le basa o nisi taimi e te uile toafa ia ola lo uanganga e malo si lo ualofa pea o mai leleanga o nisi taimi te a e ai maunga ia ola lo uanganga o nisi taimi te a e ai maunga ia ola lo uanganga o nisi taimi te a e ai Ioe, o isi taimi e tātou te ae maunga. O isi kaimi e sau wale vasa. O isi taimi e whaalonga lua I tātou. E keimi e kako ke ui e le toafa. Ia ai a ola lava o tātou wanganga. Tā moa I le nea fiafi. E vava aile ta amiro le wati a le atua. Le lua hafe o tausanga ma tupu mea. Lua hafe o tausanga ma ria I mai mea. E o wha mai o ngāru lolo.
nami ma me whapena ma wha. E na utala noa ia te oe ili ne fiafi. Don't worry. A te lelo wha tua ili atua. Lo manatu mai lo atua ia te oe. Ili ne fiafi. Tatom tau, how panic are you in this time of crisis? Kei mi o whawhika auti. Ala tangata o le atua e mau tū le wha tua ili atua. Nofo, ma fau. Ai wha masino foi, masino ma le tonu i lau puloka lama la fai. A fai fo e te alu ese ma le fale, te malama i ala o le atua, ta i ala ai oe. A fai fo i la e fai se tala i taimi whapea nei, o ia te oelma malu o le atua. Whapea naona ta i na ilo so i fuomo wola. Pa meira whaanga lona lua o le tatum tau. Le vale, a mia ina nei lo so i fua mai ia te oe. O ina te whaia, mea ia wa e ta penai. Lo o maua le vanga lona lua. I le tusi leo le luka lo mta apa suma le lua. Alona whai upo e lusi fulu. Te o whai tawina. Te ngō fie fwoi ona e malama. Whai fwoi le lau tusi pa ia te oe. Te le fwoi tato whai tau i fwoi ai ai. Alonglongo i fwoi ala o whai tawina tuine lungo le tato wala leo. E tanga i le whai upo e luasi fulu lea. Apelo na feita wina. A ua fetala ia tu le tua ia te ia. O oe nā le vale. E ami ina atu loa nganga na ia te oe i le pō nā nei. Ai whai mā ai mea ua e saunia. Angi. But God said unto him, Lafo, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? Oe nā le vale. A whai a mia la nā nei. Oe la whai maia ngā meanga e ka pengai. Ngā meanga e au surusuru wai le vāwe ao. Ngā meanga e au surusuru wai koe ngofo koe mwhaariani a koe lo mālosi isi tangata o le Tauanu'u. I le whaonga la ia mea. I ngā anga tumu lau ta avale i mea wa tau mo le aso. Ia ue ngofo amatu i nguko si ngā whi tangata. Isea. Paitala la tata o mbaengalona lua. Oe nā le vale. A mialo wola nā nei mai a te oe. Paila maa i mea ngau e ka pengai. E sau ma ngā mea. Tupu se whalawe lawe i a te oe. E nau i nā pepa. Ia aia whaina e lua maa whitanga ma le atua. Awere i o tauri o tangata. Tau loko i mea e ka penganga. Al whalawe lawe le o kire nganga oe le o walu lo nganga i mea e le kakau. O te tau wanta penga mo le tino. Au ahalu ai ua pupu wairo loto lono winga ua e kriri ai. Ale mea ia a mawana i pepa se fia, sauru fale, pangu vai se fia, sauru fale. Ie, pape nā. Leo te tau whai e fisosoani atu na le ua tupu, e le ngata i atu nua ta tau fuisi tatu atu nu Samoa, o te lea tunga ina oe, i lau ta penga. Aiva e ta penga ma le poto mai le atu. Pa mei tala tu spa ia. O le fata oto le na whai mai, o le tangata. Pai mai ua keleanga i anga wharasaiko. O whai, wawai atu. O kele le manguia maua, ar wharawe lave. Ele lava, ele te tele o whale la iai. A whai rau iai lona loto mai la ukango nge sa engalo o wharasaito. Ma wha apuku, e sea, o whai se kele.
Ai tanga nei I le tala whai mai. Whai mai whai posu mai whai mai ua. Ona mana tu natu ifo le o ia whapea. Se ase mea o te whaia. Au au le aisa o mea wha putu ai au fua. O whai ane whai o ia I le nei mea. O te whaia, o te saena, o u whare saito. Ioi, ai whaia ia te le. O te wha putu ai au fua. Maha u mea le lei uma. O te whaifo foi I loua nganga. Loua nganga e. O ia te oe mea le lei e tele. Ua te wina mo tau sanga e tele. Ia nofo file mu ia. Ina ai ia. Mahinu. Ma ia e ori ori. Amene. Whaalongo mo ole tangata. Pai mai ua iai mea tele ia te ia. Pai mai ua ia ta penga ai mo tau sanga. Te wina mo tau sanga e tele. Ina ia nofo fif mai. Ina whai mai kalangoa ia ke ia longa nganga mai loa nganga. I ngā ngofo file mu ia. Ina ia e ai mahinu. Ma e ori ori. Ioi, e rei whaapea mai ai maingu ma ave se whawhikai I rea kua. Whai mai ai inu ori ori. A misi rea kua le mea I reo langa ma le poka lama. Ke loe, ore kai mea misi ai rea kua I lau poka lama. Samoa o e whaafonga. Toe tangai. Toe tangai I rea matanga o tātou. Ai wawa ai le. E amataina o le loso I fua mai Samoa. E a whai o ena fufua I Samoa lo olanga. E malu lora fiafi whai mai loto ina whawhale o le taimi o le whamanu ma le whaafitai I le atua. Uma a whai e te luifo I eri kwawhi o le tonu. O lua longo sa whapenana tāle taimi o le matonu. O le longo mua ka o koe ake o e ke alu le whale. Le la whai ngā loku o le longo lona a lua. E ka o koe ake o e. Le ua a maka le loku. Longa ingo wa sanga e whiarua I fafo. Longo lona tolu. E whai loa kuai. Le ua a menge umarke le o loku. Aisea. Ai a lofa Samoa I le atua mai I le tupu anga o Samoa. E alo lofa tere Samoa I le atua. Io e alofa Samoa I le atua. Ma mena vanga, wha mai. Ka maa loa lea. Wa whai longa wharisaiko. May Anna Jeremiah spoke these words to people of Jerusalem. I know a thought that I think toward you, say God thought of peace among you and not evil. To give you hope and peace. You shall call me and you shall go and pray to God and I will listen to you. You shall seek me and find me with you. And with you shall search with all your heart. Jeremiah was spoken to the people of the nation. Pray to the only God for peace and harmony, and God will listen to your prayer. Have faith in God, but Almighty, and we shall be safe. Amen. Whaptai lava to fina matua. Ya, ane kose whaptai talofa to to fina lani. Tauanu'u lo mafuta mai siero. Sio Josefa malo, mangaia le whasoa ana. Whaptai tele lava molo usau ne fiafi. Our faith shall not be distorted. Together close with action and movement. Not just saying in prayer, but work toward to please God. Because God is full of love. God is full of harmonies and love. Prepare yourself and start your thoughts for the nearest God's calling. Whawhitai, ma ngaia ke lele, whasoa mai ra tua whine ia anakose. I tūlanga o le tātou proka lama. Io e, Tusi Brown o la mafuta mai whatalo whatu reuso, a tua whine, whatalo whatu reuso ia Taya Brown, Tusi, lo whatu ia te ia, iona maftianga, Christina tole a fua ki tiona, whatalo whatu swafa manu malo, o le tātou ori o Yesu ke wiso, e tau mai runga o le tātou ala leo, o le siu fonga lava leo, le tātou Full Radio Samoa, i le Ayo Long Beach, ia i le State of California, tu sao atu yo maota mo lawa tatou prokalama ya ile neia fiafi olo o talanoa sa mata upu how panic are you in this time of crisis
Le alo le mautonu, le alo le mautua oe le nei taimi o mea tutupu i le soifua, the crisis. O tele me tutupu le soifua. Ara saua o le mea, fa tele le media, feo sofi tangata. Sau le mea fa tele le media, feo sofi tangata. Ai sea le mautonu. Ai sea uncertain. E leo mautu le lei, ona o mea tupu ma mea news se, pa pena ona whaalanga ina i o lato mawhau. Pe ona ieri tatu mtaupu, a mia lo wola nane i vanga lua. Waila whaia mena, lelan o whaita wina tuna, whai mai, ona mana tu natu lea o ia ua whapea, se ase mea o te whaia, a waile aisa o mea e whaaputu aia o fua. Ua whai ane foi o ia, o le nei, le mea o te whaia, o te saena o whare saito, a e whaia ia tele, o te whaaputu ai fua, ma o mea le lei uma, o te whaifo fo i lo uanganga, lo uanganga e, ua ia te oe mea le lei e tele, ua te wina mo tau sanga e tele. Amene. Ai whai mai, i nā nofo file mu ia, ina ia ai, ma inu, ma ia e ori ori. O le meanga, o le, e whai mai, wakala ngoa ifo ia i lo nganga, lo wanganga e, wala i kiki kelen mea whaapuku aia o mea ia. La sau kala ngoa nge ia so i lo wanganga. Ua whaisi kele au meanga a mai ai re kongi ere pire o la wila. Whaisi kele au mea whaakau au ngalo i lau se furuai. Whaisi kele au mea whaakau ai ngalo ai a piri a ongo ka maiki. Whaisi kele au mea whaakau au ngalo ai a lua lofa. Whaisi kele au mea whaakau ai ngalo ai lau rant e kongi. Ioi, we losi i le whaingar wha mai. Au ngalo ai au mea tatau i priority e kaunga whai. Ioi, wa ngalo au mea tauna whai, ua sawa, wa e ta moe atu i e ka moe mai, e la vea i foi leta ngata, aia, o la ku waka ngaka o le wa mau kupea kala ana kose nei, pai mele fisala i le e maua le i mia na sumatasi lua iwa lenga, pai mene foi ana kose, pai mai, ia o le manatu ia te ia, o le manatu e tele lei ai. Ioi, manatu i le manuia ai le o le malaya. Ia, e whai maile, vaanga le whai maile tala ta maa loara. O le parapos le whapea, o le rich fool, young fool, ona winga, o le tangata mau oa, le tūlo, e mau oa, ai valea. Talana le tuspa iolo ia le lukana suma lua. Whai mai o le tangata mau oa, rich young fool, ona winga, e mau oa, ai valea se tūlo. Amene, pe yanga yei, wa mika, awake mika re kele o oa. Ai le mawhai e lau oa, wha kaur wha la kanga rea kua. Awa te me mita i le tamau a inga. Ai le mawhai e le tamau a inga wha kaure langi. Awa te me mita i lau tupe. Ai le mawhai e le tupe ona wha taure ola. Ai e mawhai inga whai lau life insurance, but you cannot buy life. E mawhai ona alu e whai lau health insurance. Ai le mawhai ona e wha kauinga le ola. Le ale winga lau whamtalanga. O le ale anga ngoa i o tanto tupe, le anga ngoa i o tanto tamau a inga. E le mawhai e lau tamau a inga. Ona whata wina lau malolonga. Hio. E le mawhai e tamau a inga ona hio loe. Pau ale mea hio lai oe. O le wha maua lalo o tatou loto i le atua. Lai mo le maule lua le nofo inga tupu e fitu. A olona whai upo e sfulmar wha. Le lau tango e whai tau watu. Mana ia le mea na. Lua nofo inga tupu e fitu. Olona whai upo e wha. A e wha longo mai. Wha longo to toa i le maule lau whai tau ina. Whai mai. Mana tuala na o whai tau ina le lua ko nito e fitu whai po sumal tolu. Whai mai. Whai mai whai po sumal tolu. A whai o te popuni le langi ma le ua. Ma le ua ai. A whai fwoi o te whai atu i se a kava. E wha au matia whanua. A whai fwoi o te tūna atu le wha mai i lo nuu. Whai mera fwoi po sumar wha. A whai e wha maua lalo lo nuu we ua ta ua i lo ingoa.
ma la atou te talo, ma sa ili ia te au, ma li liu ese yo la atou wala leanga, ona o wha longo ai lea mai le langi, ma wha ma ngalo a la atou wanga sala, ma wha ola ina lo la Tauanu'u. O le fofo le mea nge o le hio. E le ngaka i le hio le wha mai nei. Le ngata i lea. O le hio le crisis. Humble. Wha maua lalo. Ke lo ele kala al kama al tami titi le na whai. The rich young fool. Le tau mal tuspa ia. Wha mai. O le maangaria i o le whai ngol o le kala al kaka. Le la whai tau ina le whapalangi nang kala whai. Inga ua kere o nga oa wha mai. And he said, this is will I do. I will put down my barns and build a crater, and there will I bestow all my fruits and my goods, and and I will say to my soul, soul, God has much goods laid out for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Amen. Amen. Kelo a ufa upunga le mena. A ona li liule i le tala al tangata nei. Le upu le fai mai, whapalangi le fai mai. And I will say to my soul, soul, God has much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Ai ni le tala al tuspa ia. I le taimi na whai ai le na whai ai pa ki al whangau al kamalo a tamu ma eva. O yo le taimi o noa. I le taimi na amata mai whai mai sa lātou tutu ma lātou wheinu. O le upu ngā al kukuma wheingu le whai mai whai in melea ma manu ia. Pa ki ia o ngā. Yoe. Ma kua paki o le upu le whai mai drink le whai le la kakoi whai ka waki o whapeo sa upu whai mai and I will say to my soul, soul, God has much good laid upon up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. A umanga o se suenga le lo loko le mea nei. Inu ma ai, ma o ngā, wa whai arpa ki e kaure ua. Alo sue, pena utala no e le fiafin nei. Whai mai, wa le aia se poloka lama e la vea, ile tua le soifua. Whai mai, lo whai mai, mako a ai, mako ke wheingu, mako pāki, mako o ngā, whai le mea loko e kangaka. Samoa. Sauar wha mai le sauai. E ke se sele e trifta wei male akua. E ke le mautūloa a makalonga solo muri kuar kako wola whale anganga. E ke le maukuloa a makaloa o ngā whememea ilo a inga. E te le mautūloa a makaloa le karikongu iska ngaka i ake oi aisea ona o me tutupu le soifua. Le lafika winga anakose from this end of the global. Lafo, I'm pretty much setting and not to worry what goes around the world with the coronavirus. The Lord Jesus, I know He's for sure. Jesus is watching over me and my family. My faith in God is stronger than a piece of food that can tomorrow. And love of Jesus is with me forever. Yes. Yes. Amen. Mai kala kangaka rea. Mai lo'ua ngai. Yoe. Kalangoi fa oilo loto nei fiafi. Kango lisi mea. Ia e loa foi kango fa kongu le leilo loko. Pa tonu le leilo so fai so. Wo foi de kaimi e ka kauanga e malama mai ma practice le upo le atua. Anga o lo fa longo. Ai o lo le kaimi e kaunga practice le upo le atua. Wa makanga FMM ya yaku pe le telo tangata wa FMM ya. Wa kamomo ya ku ile mea fusu wa ile mea tongi ya ile le tangata ile mea wa fai ya ku le kala le mangui ile kangaka a fa inga le soifua. I say, how panic are you in this time of crisis? Tele lo ya te oi o le ale sawa o lo le mautonu na yai
O te lei lofo ia te oe, po le alo popole le nei taimi. A fa mai tala tu spa ia. Wa uma lava me te popole. Tu sina pe te. Tu watu uma ile tua me uma e to te popole ai. Au wa lo manatu mai o ia ia tatou. Yeah. Cast all your burdens unto Jesus because he remember you. Olo manatu mai ate oe. Olo alofa mai mamanatua oe. No tatou whaafita hauli. O nei whapeo whai atu o te mapo lotu po te mapo atua. E ai tatou talitonu i le atua. Olo pui pui oe le atua. O lisi tangata. O tire wha mai o tire popole ma le mautonu. Ie, ele yo aku wha mai au mariu ai sea popole. Tei loa o popole. E ono o tire tangata. Stress e o tire tangata. A mai kara kuspa ia. Awa ke popole la soa tae au. E sa wale aso monga ai. Me tutupu ma me ai reso. Ie, o foi ko ke popole. E o foi mangulele la ko pia pia. Ai lava la ko fele lei. Ai ta usi lava ele tua. La lal mela e popole. Samoa. Kalopea anga pongi le tua. Amene. Amene. Amen. Yo, awane i tatou popole i me tutupu le soifua. Because are you sure it's not? Amen. Yeah, awane i tatou popole i me e o mai ai e fai pena ona twifta wei e tatou male tua. A tatou wanga pongi, tatou tatalo fai mai tala tuspa ia. Fai mai ia ele fai upula na fai tawina le lua fai vakilia. Lua le le lua le nofo inga tupu e fitu. Ena fai tawina. Fai mai a fai e faa mawala lolo unu ua ta ua ilo ingoa. Ono uri liu watu lea. A fai fai ula tau sa ili matatalo mai ate au. O te o ia o e hear them. Ie, o te fo ia whaafi tauli. Ta moela tonu pele. Mataala. Pai ta talo i le atua. Te olo manatu mai lava lo atua i ate oi. Pea lava le meta te oi tuli manu e fio le nei lalo langi. Olo o iei lava i tātou. Ile a ao tau matau o tātou atua. Pa meta la tuspa ia. Ta esa tātou upu le nei mea. A fai au iova mai tātou. Ja, oise si kaka e whaasauta. Iso ai mo le roma e walo fai po tōtu matas. Ie, a fai mai fo sakari e whalo na fai upu e ono. Ele o le malosi, ele o le kako malosi. Ele o le kako fika e fai ele mea. A o le nganga o le kuo feka lai i o tātou tangata. Ie, o walane ngalo ia tātou na ia fiafi. A umar tātou prokalama na ia fiafi. O te tau na ia sisi wha maa avenga ia te o. Ele o au. A le upu wha wina le atua. Le lau feta wina le tātou salamo peona iai. Le lava tātou e le tusi o salamo le iwa sumatas. Le wo o tātou fetau le il fai upu e wha. Le wo umar fai upu e tolu fai mai. E ufi ia. Ufi o ia te oe i ona apa au. E te sulu fai fo i lalo o ona apa au. E fai alo na wha maoni mau tali pupuni. Ma mea e puipuina, ma mea e puipuina ai oe. E te le matau i le mea matau tia i le pō, ma le fana e lele i le au. O le wha mai e whea lua i le pōngi sā, ma le mala e whano ai le au tea. Whai mai, a walaki e popole, Whai mai, e ufi fo o ia te oe, i ona apa au. E te sulu fai fo i lalo i ona apa au. E whaia lona wha maoni mau tari poponi. Ma mea e pui nai oe. I oe. A e sulu i le tua. E ke sulu awa i apa au e pui ai oe. Sulu fai apa au whai mai o lona wha maoni foi. E whai lea mau tari poponi. E sere maa ngai o lea tua E sele le leo le tātou atua Mai tala tuspai, se kako e sua le mau. Nau te manao ia te oe ki e ue wha peongi upu Ongia upu.
pa yaku yaki oe. Pa me tus pa ia maku ia me uma kako ke pole i le tua. O mor pia teulo mtau po 5 lon fai po fitu. Le lau fai tawina fa Samoa. Ia tuina atu ia te ia me uma tau te popole ai. A wao lo manatu mai o ia iate o tau. O lo manatua mai le tua oe. Wa umala me kako ke popole ai. Tia o ke popole. Aya, o lo manatu mai lo watua iate oe. Samoa. E le pupu a o Yova. Lo manatu mai le tua iate oe. O le afo i le mea na te iai. Le afo i lo le ato atoa na te iai. O lo manatu mai le tua iate oe. Le alfa fita uri na te iai. O lo manatu mai le tua iate oe. Pai mai. Ile fai tauina o tatou. E wo tatou vanga fitu. Pai mai. E pau se toa afe iou tafa tafa. Male mano i lo i tū tau matau. Ai le tai ane i ate oe. Na ona va ai ai o mata. E te iloa atu fo i le tau i o e a mioreanga. Ai nganga e va ai a. Kupu afafu se i pe oti tangata pa u tangata e au tafa oe e o tua oima. Ma metu tupu. Aia. Le kai ifo i lo fale ie. Le tai ifo i lo wa inga ai se a. Wa umana polo a ele atua. Ona apa au e te malu wai. O lona ma malu ma lona siri ese. E ola i le tangata. Ona o le tali pupuni o le tangata i le atua. O lona wha maoni le moe. Io e. Tātou Samoa. Na ua polo a ele upo le tua mo i tātou. Le fo wha malos. Aua te fefe, aua te te pai. Ioi, aua te pai lau tūtau matau polo, tūtau wangavale, tau lai a lau va ai i le atua. Aua nei, o mai loa ia whaafita uli, a mata lona e popole, a matana e popole, e ona a vea aima mea tupo isau mai. Aia, relax. Whaatua tua i le atua. Lo manatu mai lo atua i ata, e. Mea umatato te whaia. Tala tuspa ia pete ai, pete inu. Ia whaia me umalava e vi i aile tua. Lava vale tatou, foe ne fiafi, tas tatou pese, fasin tatou poiklai titi, ia ona o tatou o, foe ne sisi vaenga. Le vaenga muli o tatou mta upu ne fiafi. Paftai. Salamo
Tautua whaiwhaipea le Al Rubius Junior Canceria Market i le a Long Beach o lo o tautua ina o e Samoa i le fitu aso o le vai aso. Te tala i le valu le tai au se ia pa ia le iwa i le afiafi. Whaatumulia le maketi i so se o loa Samoa e te filifili ai. Maua tanga talo Samoa, talo fiti, pusa fai, pusa mamoe, pata mai New Zealand, tanga lauru au, pusa turkey tail, po le muripipi, maua le tau sami vela, mo tātou Samoa, mai le aso wharaile se i pa ia le aso sa. A o le tau sami Mexico la vai e te tala i le fitu aso le vai aso. Ma neia fo i ai whai te swinga o le tau sami. Io e, ko ma te isi le talo ma le whaspoi masima, a e alo ane i se tau sami Mexico e wha masani ai. Pa tonu se po a vela, ia po le sais tu mo aso whanau ma so se aso wha ilungaina. A fia Lafo fo i se tupe wha momoli i Samoa ma so se atunu o le lanolangi. A wani ngalo, o lo iai fo i tutonu o le Al Rubius Junior Market, ia le au unanga le Vico by Western Union Money Transfer. Le Western Union malana au unanga, malana tautua, ua loa tausanga. E Lafo nei, e maua nei, e uma nei fo i lona wha au ngaina. Manatua, e afe ane i le Al Rubius Market malana au unanga le malolo i le fitu aso o le vai aso. O le tuatusi 5 tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California 90805. Ia pe telefoniane i le telefoni 512 whafitu tasi iwa valu. Fesili mo le ripule Ruben Gonzalez ia po le tamaitai o fau le leisi uawi maies. Manatua le au nanga i o Al Rubius Junior Market i le fitu aso o le vai aso. Ua le ngata i lea whapena fo i o na tautirinia o e Samoa Tasio Company le taua o le Sir Winston Funeral Services. O le onanga i le vaenga tau whale mariu, ia o whiangai maritamaitai o Marietta Luana Nawa Winston, ia maronali i Rika o tautuaina initi Samoa i le fo i vaenga o le tautua mai o onanga. O lato tiu te mawhaiva, ia le tūranga i le maliu tutono ainga. Ia lato te avese mai le tino maliu mai le whale mai, lato te tausia, ia po le alawa le umi ua manatu i le ainga, ia o na tui fo leo le tino maliu le palapala, o lo whapena alawa o na iai i 5 ma awanga de lei, o le Sir Winston Funeral Services, o le tautua la na le Lafo company Samoa. Io e le i leva o na paisi leva o na tautua i isi atunu o le atu o parangi o meuli na tauli ia o Mexico nefto a o mai le tatu community Samoa. Io se avano le lei fo le mo tatou. Ia le lato package o lo fatawina io e fai pe meni fo mo fa fai mo fiina le tatu o tunu. Para awane iai ia o na lato fa matala ina mai le e sili ai ona e manino ma e malama. Ele ngata fo ile le tino tausia e whaanganga e tu ifo ile. O whapefo na hau le latu tautua.
I le vaenga fo I le o le whaari wefuefu se tu lou, ia po le cremate. Whapena fo I la o na latu, le tautua I le ngata I le whaari wefufuina o le tino, ia whape fo I o na latu whaia, ia tāpenanga o sauninga lotu, pe a whai ele o mawhai o na anga I atu le soifua ma leo lai se kāresia, po se wharsahai le teminei, so sari malosi, ia le Sir Winston Funeral Services I vaenga whapea, mana tua whi o Samoa, si ia vaenga tangata o le soifua ma leo la. E mwhai fo I o na transfer le tupele tongi le package nei o whea lava e tupu mai le whaalawe lave, New Zealand, Australia, ai kupito o whea lava. O le tupe te whai au payments nei e transfer le tupe na patino ai le whaalawe lave. Ia ele ngata fo I la I le tautua a le wala awane I le tomaitai Marietta Luana Naua Winston I le telefoni fitu o fitu ono li malua lua tolu li maiva ia po le telefoni wheawea I tolu lua tolu tasi fitu valu tasi o valu ia le au nanga le nā le Sir Winston Funeral Services ia whapea fo I o le tautua se company I mea tau DJ Services specializing in sound reinforcement, sound system rental, backline rental, ia ma mea tau DJ o lo o lala lea fo I tautua ma rea o nanga I le ai o Seattle, Washington, ia mo I tatou umai nai nawa I ai I Tacoma o Washingtone, ia mala awane I le li o Tauanu'u ma whatua ia auso I le telefoni 512 tasi o lua ma le 5 stars pro sounds ia @gmail.com mala awane a faifo I o tapena se fai poiponga o se aso whanau ia o le ala wale tua inga mo o mia ai me tau whaili ia me tau TJ mala awane 512 tasi o lua fesili mo le li o Tauanu'u ma le whatua ia ausa. Ia o nisi na o tatu whasalonga whapisi nisi Samoa ia o le anga I atu roa I moe o le si mana whafo.
Le malo. Ai le upol pese tu le ese tu le ese le fili, tu le ese le fili, tu le ese sa tani o ia nga e hoki so o ilo nganga asaniana o faiela tala ma penei o le ki apolo nga sau e fa palpalalo papa ko ya pe kele o kaimi e mai ia news e fa le tonu e lau fa longo ma fa ina ai lo o langa tapenga mo le atua e isi te mi e te sauni e faise mea e te mi e yo o te mi fa tonu wai lo atu le manatu wa kule kau fa vai wa tu le tau fa se a ka ko wa ia pe no tala no ia te e ai ia sisi me te sulu fa ai sulu ai le atua afea wa ia o sau te talo ele ngata ilea o sau wanga pongi o te talo fai maile pa talo fatu le sunga le whengainga ia lasi lofa ia fa malo atu la sunga mal fatua man no foalo fai foi malo style home bakery talo fatu foi ne fiafi ne vaenga o tatu proklama o siu fonga tau for radio Samoa i Long Beach, California Pepo sano Filipe fafa i poe ono awana i popole o tau i se mea tasi Aia whailo atu i o tau mana o i mea lava i le atua te talo, ma le whaatonga, ma le whaafitai lava tau i protesano, i le manatu wha le atua i le ne fiafi, mai fwoi na e lango mai fwoi sisi fwoi vaenga. Patalo whatu, Rupen Gonzalez. Hello Rupen, how are you today? Yeah, I hope everything is cool on your side. May the cool Lord bless you and the business, your wife and your kids. In Jesus' name, amen. And of course, if I may, atmosphere around here is in this side of the country where we are, has an enormous pressure to most people who don't believe in the power of God. Most people rushing out to install their cupboard and their houses with food, toiletries, a lot more of other products because of all recent unsteady from the media and all around the world. My question is, why this action occur when God is provider? God is the provider of all things. Nothing compare God's love upon his people. Nothing to panic and nothing to worry about. Ana kose kele o me sao la songi. Therefore ye fa malo foi fa tonu maletina ya soli. Patia foi tulanga foi lo sao. Ile ne ia fiafi fa mama venga foi le mata upu ne fiafi sai tele lava fa manuia le tu e mana tu natu le lei I ma fa fa le lei e ia so si o le tu mua io ile lo fio vai ata lo fa tfo hello Philip Albert ia lo mafuta mai le ne ia fiafi fa tai lo fa tasmai mau salafa lo mafuta mai fo smiley lu mtautia ta lo fa tu smiley ne fiafi to fine pale Wai mika si ilao lo mafuta mai foi malo mafuta mai dato proklama e pena yai ia solua tasi o le dato proklama nei yaso how panic are you in time crisis ia tu ne fiafi ia o le vaenga muri o le dato mta upu le fiafi nei what the result of your panic. Le ale te tali o lo le mautonu. A faila laua pa mai ka ko vanga mo ai sa wa ele mautonu wai. Pa me vanga lua a mia la lo wola nga ngei. Le vale a mia lo so fu ana nei oi fai mai nga me nga e como fai sto mo fikelo kausan. Le nga tele. Le ala le resort o lo panic. Tele ia tangata o le research o latou amiole o latou le mautonu. E ua na fale tonu o soi fua. We vai le research o le tangata nei fe mai lo wanga ngai. Ngo fola ia mai ai nga wa kele me ai. Kele me in ka ko pa ki ma ka ko alu fa no ka ko alu le tapula alta to fi isa. O kele me lo wanga ngai wa tele mewa e maua. Ke lo o e Samoa. O le a, le fai mai, o me fa e tupu po le a le fai mai o le tele o lo oa ma lo ta maa inga. E te le fa amua mua lo le tua i lo oa.
E te le wha mua lo le atua sa tāleni i ate oe. E te le wha mua lo le atua i au fuafuanga. E le a ke wawa i aku e koe tamo e moe mai. Wā, anga uloa, wha mua le aku au ke ku mau le aku. Ioi, tā moe le ne fiafi. Ua te le mautonu i nei crisis wa tato i how panic are you in this time of crisis? How panic? What is the result of your panic? Le se tali o lou le mautonu nei vai tau. O te leo tangata le lau tu e wha maina le tato tusi nei. Fe mai le iwa taso salama fai po iwa le wo o le tato fai tau. Fe mai, o oi ova. O lo umanu oe. Na e whaia le silisili ese ma mea e te nofo ai. E le o ia te oe se me le anga. E le tai ane foi se mala i lou fale ie. A wā e polo ai atu ia i ana angelu i ate oe. E tausi i ate oe i o wala uma. La tau te ave i ate oe i o la tau lima. Nei tu ia lou vai i se maa. E te solia le leona ma le asipi. E te solia lava le leona ta anoa ma le ta nimo. Ona ua nau mai o ia i ate au. O le mea lea, o te whaola i nai o ia. O te whaamamalu ia te ia. Ona ua o iloa e ia lo ingoa. E wala au mai o ia te au. Ona o tali atu lea ia te ia. E me wala au mai ia, kali aku. Ioe, pe ia o le mele tala no so oe whaatonu. Wala au mai, ioe atu. Ioe, fe oe ai, ala fe mai, lela koe fai kaunga fe mai. E te solia le leona ma le asipi. E te solia lava le leona ta anoa ma le ta nimo. Ona ua nau mai o ia i ate au. O le mea lea, o te whaola ina ai o ia. O te whaamamalu ina, o te whaamamalu i ate ia. Ona ua iloa e ia lo uingoa. Amen le ke loe, a e iloa le atua. Whaamamalu ia oe. Po le ale le alo ia oe tangata. Po le ale loto valo tangata i ate oe. Po le alo ule anga ma ia i lo ainga. Po le alo ule anga ma ia i to tonu au whainga uo. Po le ale anga ma ia i tonu lau e kale sia. Au ate popole o lo ana ma ia oe lo watua. Pai mai e kei loa longa inga wasu noga. Lari si mea ke popole ai. Lari si mea e te toe fe meme ai ai. Lari si mea toe losi ai lo loto. E loa le atua. Pai mai, ngā ke wha maluina i ate o aisea, e gas, ua i loa e ia lo suafa, ua e loa lona suafa, ua e loa lona ingoa. Lona whai mai la ia o le whaitauina e whaalui whairara, whai mai. Ona nau mai le o ia i ate oe, ma whaola ina o ia, e te wha malu i ate ia, ona ua i loa e ia lo ingoa. Ai loa le atua, lo isi upo le ingoa, wa e si la fia le atua ilo na mata isau. Wa e loa le character o le atua. Wa e loa o le atua, he's a provider, he's our Jehovah Jireh, he's Jehovah Sikenu, he's our righteousness. He's Jehovah Shammah, he is present, he is here. He's Jehovah Roy, Jehovah can see, he's Jehovah Raha, he's our shepherd. O le tatou leo ma moe, he is Jehovah Rapha, he's our healer. Ioe, we e loa le atua, e ala i ona suafa, e ala i lona ingoa. Pa mai le tala tuspa ia, e wha au pela o whaitau, pa mai. Wai upa sulima, pa mai ona ua i loa i alo ingoa, mai e vala au mai o ia i a te au. Ona o tali atu ai lea i a te ia. O au, o te ia te ia, i le puapuanga, o te ia te ia, i le puapuanga. Ke loe, vala au, kari mai lea kua ia te oe. Ioe, e te vala au e tali mai lo watua ia te oe. Whai mai lea, whai mai. Whai mai. E vala au mai o ia te au. Ona o tali atu mai e vala au ka kou i lea kua. Kari mai lea kua. Whai mai, ona o te ia te ia, whai mai.
ona o tali atu ai lea ia te ia o au, o le atua lea, mai o au, o te ia te ia i le pua ngā, o te lawea ina o ia, ma o whaatupuina lona mamalu. Fai pumulmuli o fai o le mataupu lea, fai mai o le o langa whaafua loa e maalie ai o ia tea, e maalie ai o ia tea au. O te whaali atu fo ia te ia i lau whaolatanga. Ai ka lar kuspa ia. A o kako ia i ngei whainga kāma ngei pua ngā. A wange ngalo ia ke oe o lake lua iai ma loua tua. Amene. Ke lo oe to se mea ki aru iai ai ke mau ki ngoa o loua tua o i o le whaola. E iai le atua i mea umalava. Amene. Pai mai e ke iei le pua ngā, e iei le pua ngā e tupu, e iei le atua. Ai whai mai a e wala au aku, e kali mai le atua i ate oi ai sea, ua e sila fia lona swafa. Ua e sila fia lona mata i sau. Ua e sila fia lona mamalu. Ua e sila fia lona anga le lei. Ua e sila fia o i o le atua e tali manao. Ua e sila fia o i o le atua na te whaatupuina lou mamalu. Mana ia i o le mena i te malo ne bukanesa. Ke lo e o le tele nao tangata i ona ponei. Uma loa o na whamanuia o ele atua a matalona e taumwhai e te se ese. Ai se ana wa tele au mea. Wa e mau au e tū le lei. Wa e le koe ka alo se ka alanga. Wa e ka alo e pepata i se lautala. Wa e le koe ai pirikaki ngā wa e ai spam. Wa e ai pisupo. Ioe, wa e le koe savali i siripa. Ngā wa se e o sports shoes. Amen. Wa e le toe... Wele tu ai pirikaki ngau ai au steak. Ai te loe. Po le alo ai pirikaki. Po le ale le sports shoes. A e sila fia loa tua. Ma le character o le atua ia te oe. Te loe. E iai lava o ia i mea uma. Pe te savali le afi. Pe te savali le sami. Po fea lava le mea te iai. E iai lava le atua ana. Whama losi song request. That's dedicated to audience this evening, IT, and as well as tai lava. Oi, se taimi ona watu leo se nganga a tonu fo sa no nela a watu se nganga fa mai se i le tina ya politina ya tala peili. E wa maua ya fa pewa. Ya pe sa o tūlanga fo i o penga ta whai langi ma tūlanga ua wawa ai e fo i lunga social media. Ia ua e le aminga le atua i le tua a. Ia ona whai rewa umasui o le tātou wala leo. I le perestene. Ia le ngata i leo tātou i fono. Ia ma le tātou tonu. Ia le ngata i lea o AVSS o le si ufonga le tae au fau. E watu i le nganga e wha maise. Ona ua le aminga pa ia le atua. I le tua a ia i le tina ia tala. Peili. Ia wha maise le atua i to e seo le tamā. Ia i ailo na mawhanawhana. I taimi whainga tā o le soifua. Ia le ngata foi lea. Our deepest condolences to you and a family in tough time of life. Isi fo ia crisis wa iai mo meo tūlanga o maliu. Ia e tātou te ia ai o atu-langa ia whaafustei fo i male pena le soifu o le tangata. Tātou whaaftaia i le atua. O le tala tuspa ia tala iopu. O le atua na ia mai. O le atua fo i nā te toe avea. Tātou whaamanu le suafa o le atua. Tale tonu, tala. Le mawhai a mātou upu o na whapena o na utu fia ai le fonga malingi. Ia ona o to e sea o le tamā. Al mātou te talo whai whaatasi. Ma au na ia le atua le ngata i leo le sunga le awa o lo mātou. Ia i tutono le neipulo kalama. Mātou whapea lea. Ia le atua. Ia iai pea lo mawhanawhana. I le tina ia tala. Ia mese le ainga pele. I taimi whainga tā o le soifua. Lofa fo i le atua. Taimi fo i o atu langa pe au wha mawai fo i.
le fa'alalausina le tamā ia alofa le atua ia sao mauli e maua fai o tolu whanau le on sa'i ia ma le ia whaatumawina fo i le lofa o le atua ia te o tau o lofa anga nā a tala peili i le nei a fiafi ana kose whaamalosi ia masalo le pese nei o le atai na atu e mamoli atu ai e mai le alofa anga ana kose le ngata ia i matu ai mamoli atu fo i o matu whaamisenga fo i ia te oele tua fine ia awale a minga pa ia le atua pa pea whaamalolosi e tau le taua ia la tatou atu le pese ia na fo i merea wha umal tatou pokalama ni isi on tatou mtau pumuli Ulu
Ia, li ele tu ne fiafi. Ia, whaftaitele lava na kose. Ia, mo le pese whapena ona. Age for mo le audience, ele ngata for leo i mātolo o ta. Ina le tata prokalama. Ia, o leo o wha lauteleina. Ia, vatu e foi tato walofa anga mo le tina ia tala peili. Ia, walato e seo siona ta maa. I le vala aupa ia le atua. Ia, tato te wha noa noa. Ia matato fitangisi le neolanga. Ia o le atua lava wa whapena ona petalai mai. Ia te tala le ofutau. Ia ai malolo ia unga luenga. Walo te telina fortina ia tala peili. Tato te fia. Ai tala tuspa ia. O le oti. O le manu malo maltunga mau ia. O uma ona saunia ele tole o tia o fea ilo tui le tunga mau. Ia o fea o iai. Ona manu malo ia suma le tunga mau sa whapena ana luatu. Tanu mia le toru aso atu e tu. Ia lela wa iai lava pe tatu. Awa ai lava lai le oti le teimin nei. Ia ale mea fe metala le whaila aunga. O e fo i lava le anganga. Ino ele. Ale lefu lefu. Mai se le tua tala peili, ia te oemo maftianga tusau. Ni yaso, ae, ole, ne ye fiafi. Ia, ole vaanga pe ono tala noa, tu le ale resort o lau panic nga wa iai. Ole tamilonga le lalo langi. O te sia tu e fwe vaanga muli de ole tatou maftang. Ie, ele aise isi e potol tuspa ia le atua. Ei fo si mau a eso na ilo ile atua. Na ole atua. Ele atua. Ai o leo te fautu atu Samoa ma le whaafonga ile ne fia. Pe mele matai o lua whalo whai poe ono. Whaalongo o toi talo taua ma taua. Si taua le tasi malo ile tasi malo. O na o mai ai lea o le ngata o whaamai. O le ngata yonge. Ai whai mai e te tau na tau nuu o nei mea. Tau na tau nuu. O nei mea ele yo o le te mea fio mai Yesu. Ie, ta tau la ia pena o tala no atu. Malama, ele tusia pa ia le atua. E kaunga ngu o mea ia ele yo o le te mea le aso le atua. I lau tale tonunga. Ma lau su ele tuspa ia. I think, o ia mea tutupu. I lau ai i loa. Ma lau su ia. I ala i upu le atua ma le taimi o mea tutupu. Ole IT se tu se upu is time of reckoning. Lona winga sisi tu sisi fa upunga ole time ole tau fa tu langanga. O se isi upu e fa ilo isa taimi o fa masino. Sinonga ale upu e tau lata e pe o se taimi e fa tu langa ai. A e malama ile tu fa mai e tu tupu mea o mea o vala ia kuspa ia kukupu. Kaua e kukupu fa mai. E kukupu le onge. Ioe. Ai whai mai, whai hea kako uru i runga. Ua laka na fio mai o Yesu. E ngaka idea. O mea te tau na tutupu. Ioe. E te tau o na tutupu o nei mea. Ai le io i le aso le ali. Ioe. Ta tau la leo lo wha fonga me ne fiafi. Lo mo wala tusi nao. I sai alon tau pe lunga lon whai po suma le lua. Le la tano e whai tau. E ki o e wha pea. Sorry. Mea fai fiaula e leia mangia kusi mangia nga mau. Lela kanga fai tau watu. Fai ona watua le upuna ia te o le reckoning. Ma lea i le taimi olo o tatou ia i le taimi nei. Fai po suma lua. I saia lua lon fai po suma lua. A e whalong longo. I ne fia fai mai. A wā o le aso i ova o au. E o atu lea i le fea sia i le sia ma e faa mawalunga umalava. A toa fo i ma e o faa fete ina uma. Ona faa mawala lalo ina ai lea. Ioe, fe mai, a wā o le aso o Iova o au. E o atu lea i e faa sia ma e faa mawalunga umalava.
A toa fo I ma o wha fefete ina uma. Ona wha maua lalo ina ai lea. Reckoning aso Iova. Ana koselo whapea my very warm condolences and prayer goes out to Sister Talapeli. Yeah, and the family. May your father rest in peace. Hope to God he's in better place. Eternal life. Love you, Tala. Ya Tala, ya mata ma e whafonga e. Ya ole, whaiatuna le asio to uso. Ya ana kose, ya pose to finefoi. Ya I mātou nei. Ya au wāse anganga whamawhanawhana. I le to e seo se pele I le wanganga. I le nei aso. I se le tua. Ask her now. Lo mafuta mai. I le nei fiafi wha. Tele mo le mafuta mai. Pa tau wha alonglongo I le mene yei. E la kanga whai kaul whaparang. Mga i kere whaparang. Ia. Kai alom tau pe. Tua. Lua. For the day of the Lord of hosts shall be upon everyone that is proud and lofty, and upon everyone that is lifted up, and he shall be brought low. Pe mai o le kangaka wha mawalunga, pa le kangaka ua wha fefete ina, pe mai o le asongi. Reckoning aso o whaakulanga le kue whaamawalalo o kangaka. I le atua. Lai whai mai whai upu, whai mai le lua whano whai ngā tupu e fitula na whai upu sumarwha. If my people called by my names humble and turn away from their evil ways, I will come, forgive, and heal the land. Tala noa nga ai tangata e humble. Ole taimi once you humble, God will heal you. E wha pena ona iaile wha malo longa le atua I ate oi. Peila ona tato ye ne fiafi. E le pupua ao Iova mo le wha malo longa mo e. E foi the long distance healing ale atua mo e. Koe ki Samoa o fair lava e au ar wha malo longa ale atua I tu e whao le nei dalo langi. Ta mo e le fiafi. A tonu o se fe au lea ma se whango mo I tātou le ne fiafi. Lafo se fe au mo I tātou ne fiafi. Lau wha malosi ate oe. O whai ona lu I tau ina I tātou. Fe meile I le isi whasi whai tau whapea. What will you do on the day of reckoning when devastation comes from afar, to whom you flee to help? Yoe, o ai ke sulu whai ai kaimi wa whaatulanga ina. Pea o mai mea, tutupu I mea, lefe mai, devastation comes from far. Afar. No, au no inga. O e vai ne mea tupu ne wha mai. Ma mao I mea ami me wha mai ya. Ami mai o ngako ke sira fia ne mea na mafua mai ai, ia ere se tala fo ina nai lalo. Na mafua, la fo e tua ie, sa ina tātou, tua I fo e tātou sa ina. Nga ke sira fia le leini mafuanga, sa inga I momo pea. Na mafua mai, vai na mao le mea ami mai ringe wha mai. A wha mai, what do you do on the day of reckoning? Lasa mea whai I le aso, ua whaatulanga ina. When devastation comes from afar, to whom you flee to help. O ai ke sola ai I taimi e tutupu ai whaafitauri e fisosoangi ake oi. Sola I le kua. Pau alor kangaka e kako ke sulu whai ai I ona ao, I ona malu, lo I eilo na paolo e sulu whai ar tangata. O ia o le olo malosi e sulu ar tangata wa whaina le soifua, wa whaina le langona, wa whaina le whiriwhiringa. Samoa awana e whaatamala. Awana e panic year crisis wa tato iai. Whaamalo losi,
O ea i lungo o tātou ulu. Io e susu e o whai tutoa. Me e whapeifo, o loo iai lo watua. O loo iai lo watua soifua na te whaia me uma e loto. Whangatala tuspa ia. Delight yourself to God. And he will fulfill. Amen. Wa umala ia o needs. Pai mai a e fia iai ova. E whaia e ia. Le mea e te manao iai. And of course, these are the symptoms and the ways that the Bible has been brought out to us to aware and follow Scripture that God Almighty given to His people to know, and now down to His Holy Spirit, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. After tele lava sister, kose mole so soani me fo yoe. May love you, dear, and family. Man, na yele upa malosi ne fiafi. After lava Oscar now, ya lofa fo ile tua ya te oe mashe wa inga. Ya fa pena lava na yele pui nga le tua fo i lo fale ya tulanga fo i lo maota i nei meo lo pepesi mai mo i tātou. Ta lofa Oscar na ya na lofa ta lofa finisho o le tātou panga masani. Ai o le tātou o le isi tātou vaenga. Le ana ua vatua le reporti. O le na mata noa nei malta malofa i New Samoa tātou i nei tala whaatayu California. Pai mai wa se lau le 5 tangata whioti. Te le iloa i whaitauina ma le temina la wauri na o siaki ai. A wa 5 afe fitu se lau fasu malvalu. Tangata ia wa fact. 105 people dead for this coronavirus. 5,748 people affected to this coronavirus. Yeah. Just pray for each other. Talo le tasi mo le tasi, le ngata i lea, o whera mea te alu iai, pui foi oe, i whautuanga foi, a o te sona alu, ai alu foi se mea whai tele, ia whapenaona pui le lei foi oe, me ume te alu iai. Alu vaianga muli, ai se a. Wa, o le a, the resort o le mautonu. Alu vaianga whai uai po le application o le tātou mene iai, po le tātou mata upu. Tātou ea tātou ulu. I le taimi wa tātou, it's time of reckoning. I lau si o su e malau i loa i le taimi ia te au. I think it's time o le whaatulanganga. Taimi o le whaatulanga. Pai mai a, i le tupulu nā o kia a whai mai, e le i o le taimi e oti ai. And ua umana tala noa le tua i ai te maloa. Put your family in order. Ie. Tātou ainga, lou ainga, ma lou ainga. Toe whaatulanga, taimi o le whaatulanga o ainga. Taimi o le, it's time of reposition. Taimi o toe whaatulanga a tātou me whai. Whaatulanga lau ngā luenga. Whaatulanga lau soifua au nei lea tua. Reposition. Toe recon, o le taimi o le reconing, lona winga ia toe taumawhai e toe atiae, ma toe taumawhai e toe ea. E toe whautua ina ia au poloka lama. Le ngata i lea, taumawhai e toe update tu langa o le soifua mareola. Toe update lo wola whale nganga, toe siaki au mea tau po ua lava tā oso au mea tau i taimi whainga tā. Ioe, e lo ere mea kaua ke usiano. Faith, patotua. Le ngata i lea, humble. Mea kaua le tangata i lea tua, o le mawala lalo loto, ma whaatua tua i lea tua. Le ngata i lea, pa mai tala tuspa ia kako whaikawinga. Pa mamalu ia oe, a e val au aku e oe mai o ia aisea, because we e sila fia lona ingoa. E sena mana ia mamor tangata e alu i lea tua, e sila fia lea tua a. Aisea, ngana whamakala kuspa ia, o ke wha mamalu ia te oe, leise me leanga o ia te oe, aisea, ngā a e vala au mai o te oe atu, o te tali atu. Ioe, aisea ala me wakari mai lea kua, o le tala al tuspa ia, ua e sila fia lona ingoa.
Wa e sila fia lona suafa. You know God's character. Wa e loa longa character I lo soifua. E whai loi fea. A o nā tangia soifua le tua ia te oe. O nā te alu matau ave le tua I au I mea te whaia. Ale leini au me whaia o le ia tangia ele character o le tua ia te oe. Tā moi le nei fiafi. O le tātou mta upu nai nei fiafi. Ia papena o na tātou ono sai. Papena o na tātou awana I po le vale lo loto pe te losi mea e ono a whaina ai. Pai mai le vaanga mua ai se a ua ele mautonu ai. Tali ai oe. A lau tali nei fiafi. Le mautonu o te le malamalama I le tua malona swafa. Ero ia te oe se whaatua. Lack of faith. Pai mai le Efeso, fai mai le Hosea. Tins Hosea 4 verse 6. My people perish because of lack of knowledge. Le ese poto. Fai mai il profeta Hosea. Ua whanolo nuu. Aisea. Ua le aise poto. Lack of knowledge. Te loe. E le ai lo se poto I ate oe. E ke whango whafose ia. Tala fo ia tuspa ia. Without revelation. A whai e le aise whaalinga. E ta ape le nuu. Without revelation, people will scatter. Te loe, a le ni whaalinga, whe me ke mau e whaalinga, whe me ke mau ele poto, le upo le atua. Ioe, a e whai kau le upo le akua, mai kala kuspa ia, o le poto mai runga, o le me sili o mama, piua. A e whai kau le upo le akua, o le teimi ho i whaafita uli, o le lalo langi nei au kafo fale. Ia ke oe le poko ke fua le lei ai. Ia te oe le poto e te whaita wina ai I le taimi ma le meo le a whai. O le whataita inga. A whai e to ulu le ua po le timu. A e te fau la e ta mo le mea le e paka I lau ta avale. A e loa e kas e afa maila le mea le paka I lau ka avale ma le mea la e ta mo e atuai. Aua lo loko le ki munga. Nga e kangole e fua. Po le mea sefe lau ka moe. Po le mea sefe lau I le walu le lau walu ai. Wa e le ngata e lua me te mafau fau ai. O le leo se e vai e ke ka moe. To lua. Mua. Le leo se e vai. Lua. Pa ai pe sefe la wala le la e ka moe ai. I le mea irta avale. Pa ape nāle soi fuanga. Ia iai le poto. O le teimi e la kai tātou mana knowledge, tātou whioti. E whai mai o se e whāro na whai upo ono, my people perish, lack of knowledge. Aua, I whata mala, ia iele poto mai le tua. Wha maua lalo tātou loto, sao le lei o e, pou le si wao, whaftai tele lava i oe. Whai mai la tātou spa ia wha maua lalo tātou loto. E ma whai ei ona hio le tua le nuu. Te lo tātou, iua oi si kai me ke wala aure kua e hio oi le mea nai te iai le wha mai ma me tutupu a le maua lalo le loto. Ala me kia la kuspa ia wha maua lalo tātou loto o na saure o ia hio oi ioe. Tātou le nei fiafi Samoa ma le si ufonga le tai au for radio ia ane ngata I leo tātou paanga masani lungo le tātou wala leo e wha maa lo wha aftai atu lou a wai tūlanga al tātou prokalama. O le mea ia, o le fofo e peuna iai. Ma wala lalo tātou loto. Le lau whai tau ina le tusi muli. E whai wai tūlanga al tātou a fiafi. Pai mele vanga lona lua al tātou mtaupu. A mia lo wola nā nei le vale. O ia whai maa ia ngā mea ngā e kapengai. Pai mai, o whai ifo lava lona nganga, ia te ia. Ia I lona nganga. Lo uloto e polo uanganga. Aila ia mai filfile muma e pa ki fa solo akoa. Aya. La ua kele me fa umor kausanga. Ai ke lo e mele misi leo langa o le mau olea. E tele na oa. Se tulo ai valea e ola mo le atua. Sa wa mai wa yere me ai, wa yere me ingu, kako pa kima kako eva. Le ai mo se fa pe ifo, kako fa fe kai I le kua, wa maua me tele ua fa putu mo ia tausanga.
Ai fai mai, ka ko paki, ako paki, alu ka ngaka whaasolo a koa, o ngā whaasolo a koa, paki whaasolo a koa, awar pupore fua. Ngā ua tele a tatou me ke lo, o riska ngaka, ua maukua ngā ua vaai akua kele mea, pe ua whaakua kua, wha mekala kuspa ia, a whai e ngata i le lalo langi nei mea tatou te mana na oai, ua siri le tatou malaia. A whai o le lalo langi ngei, e ngaka i le mea ke fia fia ai. My brother, my sister, my friend, my people, ua sili o na tatou malaia. Talofa mona tu tufunga, hallelujah Jesus, talofa uso tavita, God is the beginning of wisdom, amen. Sa ole lei, iyo e. Fear God is the beginning of wisdom. Whaftai mona tu tufunga, iyo e. Ole matau nei le tua, le matanga na ole poto, peilana iei, a e poto la, e loa le fua o me fai, oa songa mo e solo, oa songa leo kele, Wariska ka re mau kongu lo, ka se sawa le leo, ka se sawa le palau vale, ka se sawa, wa mau alunga aku longa leo, i le leo tupu, ai fai mai wha mau ala lalo o kako loko, ai wha malo lo, ma wha ma ngalo i a tata wanga sala, iyo e, i neia fiafi, Samoa, ia ua lama wha iu tata proka lamba i le nei pou, ai le wha umaina se upu le neia fiafi, e mawhai ona o, e inisio tātou e, la whai tātou ta talo wha apitoa. This is our, o le teimi o tātou petition i le tua, o le tātou ta talo wha apitoa, ia, whaftai ata, ana kosa whaftai atu sunga Lafo, nanga whalenganga o le upu o le tua, se alo na whina ngalo, tātou whatu tua i le tua, le aise mea e whaingatā i lana si whanga pa ia, ia, whaftai tele le sunga le whatonu, le pokalama, ne fia whaftai fo i le beautiful soli, ia alo wha maa lo ma ia anakose, soli ma, ia foi tonu, i le neia whiwhi ma ia, wha ma ite sa maaria le io, humble and heal, io e, tātou, o le tātou maula lalo a, maualo man malo longa, amene, ma mai anakose para tā vita alo whatfo, ia le alo whaifo ia, anakose tā vita ia te oe, e ngata foi le, we all need personal relationship with God, hallelujah, sa ole le ia mona tutufunga, sa ole le ia mana o mia, si, ole mea nau te whai atu ai, don't panic, you know, nai ole teime te panic ai, alu ese loa ma lea, o drift away ese loa lea nganga pa i ole tu ia te oi, ma wa ese le me oi alu ilo mafau fau, whaftai tele lava mona, thank you very much for tuning in, ma loso e fua ma wea te atu fina na kosi, ia loo whaatalo whai foile, whaftai tele laku naira, ole si, wow, ole tato talo le neipo, talo whaapitoa, mo le nei wha mai o le coronavirus. Ioe, mo le nei wha mai o le coronavirus, talo whaapitoa i le nei fiafi, ta moa i lato nupele. Tato tūri vai le tua, tato wanga popongi, sick ass face mai, o le, a whai wha mawalalo lo unu le ua ta ua i lo ingoa. Then turn away, mai, ia tātou o mai matatalo, a sa ili atu ia te ia, ona ia fo'i mai lea ia i tātou, ma solo e sea, a tātou no ingola wha amanga loa tātou wanga sala, ia ele ngata i lea, ia wha pia nao na wha amalo lole ele, au ele. Uso matua wha fine nei fiafi, Samoa e, ole nase au na le lava i le nei fiafi, ala u whaia se te talo wha pitoa, ma fai ona o te talo mai nisio tātou i lunga o le tātou wala leo. E ngata foi lea, talo whapitoa foi maltina ia tala peili. Talo whapitoa mo le sister, mo le mother-in-law o le tamaloa o Samuelu whangalilo Andrea, o lo whapenao na whata o tia i le whamai. Au te talo i le nei pou, i o valo mātou ta mā. E sila fia lava e lau a fio e le nei a fiafi. Hisi o whapena ona awina mai a lātou mana onga. E sila fia le mother-in-law e tinaia Andrea.
E sila fia le neia fiafi le tina ia tala peli. E sila fia le neia fiafi ta maa. Le to e sea o le ta maa e whaasino tua fine ia tala peli. A tu ta talo le ali ie. E alofa pe naona e pa i atu i le loto. Lona nganga i le fia. Pa pe naona e wha maa a venga i a te ia. Pa pe naona e utu fia o na loi mata. Le whanau noa i le fia i a te oe. Anga le leima e fiso swani i a te ia i le nei pō. Talo i le nei pō mo Andrea o lo i le whale mai. Talo i le suafa o Yesu. E le aise mai e tū wha maunga i a te oe ma lo suafa ta ma. O oe o Iova Rafa na te wha malo lo. O oe o Iova Nisi o le tanga vai lea lea tu o le tangata. E ti ngā ina ma mawhatia. O te talo i le nei pō i le ala leo. Nisi o whaafonga fonga mai lunga le nei ala leo. Nisi fo i sa tun in mai lunga le nei ala leo. Talo whaapitoa mo oe le nei pō. Ia iaile nganga pa i o le tua i a te oe. Ina ia awane i tātou wola le mautonu. A ia whapen nā o na tātou wola fia fia. Wola whaatua tua i le tua. Ina ia whapen nā o na iai pere mafutanga ma le tua i taimi whainga tā o le soifua. Alofangia i le tua o fuafuanga. Talo fo i le nei poloka lama o le siu fonga le tai au fau. Leo lo whaurulu o le poloka lama le siu fonga le tai au fau. Ngata fo i lea o le sunga i le whengainga. Ia tanu vasali ma le wharetua. Ngata fo i lea o le whatonu ia tuila e pasua. Ia ma le tina ia soli. Mana tua fo i le neia fiafi le tate fono. O le neia la leo le sunga ia setu sue foina sua. Ia sa iai mai o lona tino i vai aso umawai. Iai pela ufa malo longa ia te ia i le nei aso. Talo whaapitoa fo i mo whaife au masunga i whawhia ngainga. Lo iai te tono nei poloka lama. E ngata fo i lea poloka lama i le asonga fua. Te pa ia le aso sa i lewa i aso taitasi. Nisi fo i lo whapena o na whaavano ino la tau taimi. E tau tua i le Tauanu'u i lungo le nei ala leo. Le mātou te talo le tua. Tama whanau sa molo te whao taua. I taimi whainga tāo le soifua. E wha mautuina pe o le sao le tonga le malo tele. Tala fo i mo le presidente. Mautu pe lo na fina ngalo i lau fio. Whai e le whai unga wha msinonga le lei. Ia awa le alumanga o fuafuanga o le malo tele o Amerika. Tala fo i le nei po. E alu lo pina ngalo i lungo le ala leo ma le ala leo. Ia whapena ona ai aina se manatu. Ai aina se fina ngalo. Le ngata fo i lea. Ia whapena ona mautu pe i le lofa ma le anga le leo le tua. Tatalo o le mana onga tina ia fau. Pray for me and my family also my tala peli. Ia tatalo fo i mana tua le tina ia fau le leisi wao. Malona ainga ma siana whanau. Ia le ngata fo i lea. Ana tua foi neia fiafi tina ia tala peli pe ona fa. Iai, ana tua foi tapu pene. Tua foi sunga ia amodi vai olo i neia fiafi. O lava fa fi tauli ma me tupu so i fuanga nei. Ma tu talo lava le tua ia te oe. Talo fa pitoa ai ai le mena i tono lo fale. Tatu tu fatasi le nei coronavirus i le tua. Au e iai le mena te iai. Mana tua i fonisio lo a inga. A tatu to talo fatasi mo le nei virus, po le nei siama pipisi. I ovalo mātou ta maa. O e sila fia le nei mea mo e feola ina foi o le mai leia le fai manu. Ma le wha mai e oti ai. O lo mori mawina i lau tuspa ia. Mātou ta talo i a te oe ta maa. Papena ona e umawina pea. Tio mātou watu nuu o Samoa i ua ao. Mau tama whanau o le nei Tauanu'u i le nei Tauanu'u o Amerika. Mau e oe ta maa whanau i a o onga. Mau e oe le atua o mātou wola.
ia whapena ona malu pea lau whanau i au aolo o iai lou ma malu ma lou sitsiri ese. Le nei lava fiafi ta ma. Mana tua ile e ka le sia le sunga ia tanu vasa. Ale tina. Mana tua le ka le sia le sunga ia tuila e pasua. Tina ma whanau ma le. Mana tua le ka le sia Samuelu. Mana tua le ka le sia Nispa Wena. Mana tua le ka le sia Pausa Thompson. Riki tia ile meolo o ngalue ai. Mana tua fo ile nei fiafi le ka le sia le maunga o Siona. Mana tua ile nei polo mātou tama. Tama whanau o le Tauanu'u o lo i tonu o maota ngase. Mana tua fo i fo mai. I tonu Amerika Samoa ma Samoa i sifo. Mana tua le pale mia malana whainga malo. Mana tua le tua i tap kapeneta. Malo e lua. Ngata fo i lea le tua matu le poto ma le tamai le kovana Amerika Samoa. Ngata fo i lea le taitai o le Tauanu'u i Samoa. Sifo. Ina ia la tau loa. Whamasino le leitu langa o le whainga malo. Au ase manui o Samoa. Anga le lei so se whaife au. So se au na lea tua o lo whapena ona iai lunga o upenga ngalu o le ea. Whapena ona la unga le upu ma whai au ngaina le ngata i leo e whai evangelia e fia o ao ti a kono ma ta ngata uma o lo lato ufilufina le fina ngalo le tua e ala le upu fola ia iai o manuia ia te i lato uma lava i le neia fiafi le tua lo mātou ta maa Pai wina o nei proka lama le tua wo vala au. Ia lofa ngia ta ma. Atu le malosi atu ila epa ile nei popeo na whenga iai mo le IT ina o nei foka lama. Proka lama pena iai. Atu fo ile tino malolo ina le tina ia. Soli peo na mato iai le nei po. Anga le lei oe le tua ile nei fiafi. Toe mato tue taliu atu yo mato wa inga. Leo lungo le awala le tua pe a mato wo esema le nei poloka lama ile nei po. O ia tu pele vi inga ia te oi. Whamanuia foi oi le tua fine ia Vira. Pale uso ia David. O ta vita la ulu. O le songa ele ngata leo mea alofa la uafio. Ia awale ina sinia ina o nei poloka lama i lea aso ma le aso. Anga le lei oi ia te mato uma i le nei po. Upui mai oi seo mato wola. Ono Yesu lo mātou ali i malo mātou whaola. Amen e amen. Sa i le whaumangana o tātou la unga po le tātou a onga whaanga ni fiafi. Al te min nei o te mo le tātou news. Ia po tātou tala mai lau whanua nei. E le ngata i lea atono atoi ma tātou isi fo i tala mai Samoa. Ia pe ona iai i le nei aso sumar fitu. Lua sa fulu. E usi mai lau whaafonga tala pe ona iai. Tala falava. Tala mai lau whanua. O tala tomua. O aso whaingata nei i a inga matamaiti. O i tu malo uma o San Francisco wa whaatapula ina. Eric Garcetti tau fia pe pasala mo ta avale. Tom Hanks, Marita Wilson wa tea mai le whanemai.
toa tele pangota ua whaasa o lotoina. Ua le ngata i le tau whaapale nino o taimi mangaruenga, a o taimi fo nei i le nonofo mai o whanau i whale e a o onga i computer. O li tū malo au o Los Angeles, o loo to tele pia lava mātua o loo tausa ili se whaamautu wina o se mapusanga, ono o le tapunia o a onga a whanau. E moni lava, ua matu mai le whaapolkalameina o awa onga e pei o na sauno i ai Janice Waltz, ai o le whaafitau le moni o mātua mangaruenga e tausia ai o la tau ainga. O nisi o mātua e lima vai, e le ngā whātia computer a wā o ngā ale whanau. Tata uai Austin le pulea onga, o loo ngāru lua i mātou marikoluse mū i le Tauanu'u wina o le ala e mamoli atuai o mea ai tau mawhawewela mo tamaiti ma a inga lima vai. O le to'atero tamaiti sa wha moe o le a onga e a ai e pei o le a ai o Torrance. O le to'atero tamaiti e a ai i le a onga. Sa ia o na whaapopo, mātou te whailua atu pēa i le nganga whesoasoani, ono o le tūlanga i le soifua la le leo a inga mawhanau, ia maua ai o mea ai tau mawhawewela, pōfua o whaatoanga. O i tūmalo uma o San Francisco wa whaatapula ina i le taimi nei i whale ma Lafo. E vangana ai whaatawina o mea ai tau mawha, papena fo i le no whawhale uma o tangata. E siria mari 5 miliona o tangata i tonu o le Bay Area, iona i tūmalo uma lava e fitu. Ono o le tama whai lava ina ia puipuia o tangata, a o sa sao pia lava le COV tasi iwa. O le fo mai sili a Grant Colfax a ia na whapea, o se swinga whaule nei i le Bay Area, ai o le tatawai. O le tumutumunga lea o le whaamoemoe, ia manu malo San Francisco mai i le whaamai. O i tu malo o San Francisco, o Marion, o Santa Clara, Santa Cruz, San Mateo, Contra Costa, o Alameda, e awai ma Berkeley, ma Oakland. O le whaipule o San Francisco o Lanta Breed, ua whaari o rona le malie, i le federale o le malo, ona o le mautonu, ma le ai foi o se whaaporo kalameina au wā foi i le Bay Area. Sa ia ona whapea, sa tatau lava ona whailoa mai i le taimi mua lava na tupu ai o le whaalawe i le waa sa whapena ona whalau mai te tonu, ma tā pena i ai le toa tele, ma le lau tele. Wa lua se fulu ma le whanei tū la, o lo whapea ona whaatapula i nai o tangata na nofo uma te tonu o la tū whale, ina ia pui ai ma whaatea ese ai o le COV tasiva mai i le Bay Area. Ua whaafafonga le lautele o le tūmalo i te tonu o Los Angeles i le aso ngā fuana nafi, na ua whaafafonga ina e le whaipule ono na taofi. Ua o taofi o pepasala o taavale e tutu i ala e whaasaina mo le saluina o le awala. O lona le fesosoani i tangata wana nofo i whale i le lua vai aso o le tausuaina o alato whana wa onga. Aua le popole i le sala o lau taavale na ia whaapea, o le a whaangaloina umalava nā me umalava a o whianga ia i tātou mare nei taimi whaingatā. Ai vangana ai taavale o la whapena wa tū la fuai, ma whasala ina, ma toso ina mai i te tonu o nofoanga e le nofoia e tangata. O vaenga umalava o lo ia i mita, whapena fo i maa wala whasa ina, o le a whapea o na whaatike ina lava o i la tau. O nofoanga umalava ua whailo umale matanga luenga, o ai i te tonu o Los Angeles. Sa ia o na whapea o le tasini o fisosuani atu te tonu i ainga o mātua ai maise taimi whaingatā o lo whapea o nei e te tonu leito mālo. O le tasile ni o tangata na ia o na whaamaoni o lona tautino ina ua pisia o ia i le COV tasi iwa. Sa whapea o na taofia ina i la ua i le mauta ngase nase i Queensland i Ausitalia. O le si fonga la whetalai o hang sa ia o na saunua e whapea, ua te atu o i la ua i ainga, ina ia whapena o na tonga whitia ina o i la ua. Sa whaimalanga atu o Hanks, ma Wilson, i Ausitalia morpo e ina o le ata tifanga o Elvis Presley. E le whapea la o se whaamai le nei whaamai e whaingo fie le upun sasa no iai o Rita Wilson, sa langona lava le ti ngā ma le vai o la utino, ai whawhitai ai i ali imata mai ta i fo mai au se tālia
mo le tonga fitiaina o i la ua. O le taimi nei la o lo malolo se i o mai fo i tasi swinga mai te tonu o le matangaruenga o le soifua malolo ina. Ua fasa o loto le ono se lau o pangota mai le to ese i to tonu o le ai o Los Angeles County i le aso o nanafi. O lea whai unga o na o le whai mamao i le pisia o le coronavirus. Sa whātara sala inga le matangaruenga o leo leo ina ia tūsia o la tūsala ma fasa o loto i la tau. O le saunoanga Alice Villanueva e whapea ua matua whātetele ina le tumu o le to ese ai o le manatu watu i le taimi nei o lo iai i le tūmalo i taimi whaingatā i le whamai. I le aise tasi wa pisia tu sai ma le reporti i le taimi nei e moni i suli tu la fono umalava o le saunga le mu o le whaatumutumunga le o le matanga luenga. O lo iai pe lava i le taimi nei se maa salomia e u lava ina whaasora solo atu le tō tele o ngā luenga i le tau fia mai o le whai ngā luenga i o le tō tele i to tonu o Los Angeles. Le nei tala whapea le ima mo te tū lava o whai pe lava le fono te tonu o le kāpeneta ina ia au mai o se tali tonu i le pui ngā o le tō tele e whai ngā luenga. O la lea fono sa e mai o le tō whā ma le whautanga ro loto whapea o lo la tau ono tala no pe lava ma vava ai pe lava le tupu ai o le wha mai ma lona sa sāwato i le tala whātai i to tonu o Los Angeles. Se taimi o luma a maua mai o se ripoti o na whapena leo na whailo atu le siwa fonga o le taia for Radio Samoa i la otopa ia ma la oto mamalu. A o le taimi nei o tātou talana mai i le au whanua o au nei o whangalilo Samuelu o la popo tua vau matawheo si whafonga o le taia for Radio Samoa i a manuia o lau wha a sausaunga. Talo falava ma lo le folau ma lo fo ile ona sai i tiu te mga luenga o whenga iai le fo ua tātou au ria le manuia le aso lua le nei o le aso sulfitu o le nei masena. Ia vi ia le li lana whasoa ma lana puipuinga i lo tātou soifua ma lola manuia mea uma i lona whaatasi mai ia lo mai o le nisi le nei o whaapoponga o tātou tala mai Samoa. O le atumu atu o tātou tala o ia nei se whaatou whala inga le taitai o le ekalesia katoliko i Samoa nei le fionga i le ake pikpo ala pati lui matai linga e sa ili vai fufo ai matanga luanga o malava le ekalesia katoliko i Samoa nei e ala le i sana porkalame ua tā ua o le Novema i le iwa so e te talo ai le tua ma mana tua ai i lātou ua afia ma ua mali liu i le vai rasi o le convict se furu iwa ma sa ili vai fufo ai le tua o ia lava o le fōma i sili. Ua e le ai lava sisi e sili atu nailo le tua malo nā nganga e fō ia le nei wha mai ua pisa o ai le lalo langi atoa. Ua moli mawina lai le mitanga luenga o vailele le tongo malaulii le whātino ina o le lātou Novema na amata mai lava i le fiafi o le aso sā. O le itu lai ono i le fiafi na amata whaatuina ai le Eukalestia ma whaasolo mai e lava te talo se ia au lia le valu i le fiafi o le isi aso i o na whaapea fo i leo na whaasolo atu i le matanga luenga o le tongo i le aso atoa fo i ma whaasolo atu ai i laulii o na toe fo i mai lea i vai lele o na whaasolo ai lava le whaapea se ia au lia le iwa aso te talo. O le ti a kono o le matanga luenga o vai lele na ia whaali e le whaingofie ai o le vaai i le taupati mai o tangata lotu o le ekalesia e lango whaatasi i le nei wha moe. O le sini autu ma le auna o autei o le ekalesia ina ia tutu whaatasi ave o tātou wha moe ngai le tua e manu iai mea uma tātou te whaia. O nisi o tala o le tae ona le la na usui ai le whonatanga le pāle mene o Samoa ma e whāni tū la whono na whapenao na wha ofi atu i le laulau a whono ale fono ao le pale mene o Samoa o le tula fono o le malo si anga lua afe lua se fulu tula fono toi teu o le whaavae lua afe lua se fulu whape ai ma le tula fono o whaamasinonga o soli ngā tula fono ma le tula fono muli o le tula fono lea o whanua masuafa lua afe lua se fulu. Na tumua le launga le taitai o le Tauanu'u le fionga i le li pale mea tu le psa i lele malia le ngaoi
I lana la unga wha main star. E whautua ina ai le Tauanu'u. Ina ia tā pena ma wa ai ma mau i le wha mai. O loo a awhia ai le lalo langi. Ina ia utangia le leitu la whono. Whape ai ma awala. I puinga ina ia nofo uta ai ma lama. I te te atu ai le o mai o le nei wha mai. I to tono le Tauanu'u. Na whea fo i le saunoanga li taitai o le Tauanu'u. Ia whaano no manu au na le tua. Mo se manuia o Samoa le ngatai leo le saonga le mu. I le awhia ai leo le Tauanu'u mai le nei vairasi o le corona. O le la ua amata mea ai Samoa i le Pasifika. I awala umalawa i puinga matu la whano o whemalanga inga ina ia tā pena ma mau ai ma Sauniuni. I nei apo ia Samoa i le wha mai. Na ia lava tā pena ma puipuia Samoa i meto tia mai pepesi atu o le nei vairasi i isi tangata. O isi o tātou tala o le auli na le la na la vea i se pasi lau pasese ma mafuli na ua feto ai ma se taawali lai titi van i le fio anga vai loa faleata. Usa ai ma moli mau e fulinga mai ua sao tele nei taawali ma na pei ai na faisi tu unga taawali ua fainga tā ai le pasi na whaafoe ma fetu na i le fo uli mai wai lava ina mafuli le pasi. O le tu e sili o na tā ua ma whaafetai ai e na o le tasi le pasese o le pasi. I lea taimi, ma na au ina atu wha tope, o no manu anga i fō ringa o le nei pasese. Whapea i fōi, ma le ave pasi na awhia, i tio atu ta e o le pasi na awhia i fōi ono fō ringa. E le se isi na ma o mauso na soifua i le nei wha sa Tauanu'u atu le matanga luenga o leo, ma whesoasoa ni ai i le vaenga o le Tauanu'u i le poloka o le awala tele ona o le nei wha O lo o whaia pela iai su enga leo e tu sa imale nei mata upu. Ua tapu nia le tu mau nei le wha Tauanu'u o lotu a le kalesia ai e su o le upa ia o aso e ngata ai po le kalesia ma mona. O le aso sana se imawai atu nei na amata ai le nei tapu ona toi whaia ni sa uninga le kalesia ona o le wha mai o le coronavirus. O wha silanga i wā lota ma steki umalava o le nei e kalesia mai o latou prestene se ia toi longo i nātu seisi aso o le ato e whai ai sa uninga a o le teimi nei o le ata talo lava le tangata ia i lona maota ma whai lotu i o latou a inga. O le nei tapu o le e kalesia a Yesu o le upa i o aso e ngatai e le na o Samoa o awhia ai e whapea fo i le whaitau miliona o tangata lotu o le nei e kalesia i le lalo langi a toa ona o le puipuinga lava mai le wha mai ma le vairasi o le corona. Ua whailo mai nei se tasi o pisi nisi lawi loa i tu tonu o Samoa le company o Frankie Samoa le lava tāpena lea o latou o loa le nei whalo loa i se teimi i le lumanai pe a whai ai tūlai mai le malosi o le wha mai o le coronavirus ma whai titi ai o loa mana o mia mo le soifua mana o mia o tau mafa mo le mamalu le Tauanu'u. Ua mai tau ina i Tauanu'u i whafo, le tau whao ai leo o loa, e nisi o whalo o loa, ma o se tūlanga leo. Ua whapole ina ai, ia le Tauanu'u i Samoa nei, pe a awhia tātou i le nei wha mai, ia mai se lava o loa, o loa mana o mia i aso uma i to tonu whaale a inga, le ngatai lea, o whaali am fo i e Frankie, o loa lava sa uni le company, ai pau lava le popolenga, i nei whaale e tonu, le feo inga o vaalau o loa, o loo sa palaya mai o loa i to tonu le Tauanu'u i le lumanai. Ua whautua ina fo i nisi o a inga i to tonu o lo tātou a Tauanu'u, mai nisi o lātou a inga mai a Tauanu'u i whafo, na ia lava tā pena, ma amata whaatau nisi o loa, e mana o mia i aso uma o le soifuanga, ia wā lava le tā pena, i ne ia awhia le tātou a Tauanu'u, ma sioti le tele o loa i whale o loa. Ia e lelei lava le tā pena, o upu lava le Tauanu'u, e sili le toa na te pūlea lo na loto, na ilo le toa na te a e le olo. O nisi o tātou tala, o le o tā pena atu nei le kalapu laka pi malosi a sikopa, na te lu ina le tale tā, i le whaai ungo le vai aso nei, lea ua se e atu ia vai ala. O nei kalapu e lua o le uni laka pi a pia, e le iwi ei lava se pa u talu o na wha ngā solo, le tā milisanga lo na tolu. A le uni laka pi a pia, le whaai unga la le vai aso nei, lea o le a lui ai, e le sinia e ia a sikopa, ia le talita o loo maulea, ia vai ala.
Ia, mana i fo i ta longa e pasi ele teimi. Ile fai ungo le vai aso. Fai ua te fo i mo tātou tala manu i tele lava le tāpu inga Samoa. Fasoi fo ia, ma ia manuia. Ia, le nau e whaafonga mai tātou tala mai lau whanua. Po le tātou tala whataina i California. Ia, toi ma tātou tala mai Samoa. Ia, ole vi inga fo i le tua ne fiafi nau a longo pui ali ina i tātou. Tusai fo i ma tātou tala oto mai lau whanua. Ia, le ngata fo i lea. Lo whapenana maua pia lava se tātou tala mai Samoa i tātou i meo tutupu. Ia ma meo la tutupu ma meo fo ua. Wa lewa ngā tutupu. Ia. E nei fiafi na fo ue whalongo i tala i meo tutupu i nei. Ia o suinga lava lea ua iei tūlanga o le tātou lalolangi iai. Ia ma tūlanga le wheme mea i o tangata malele mautonu. Ia e ho e tātou ve polipolenga o loto. Ia ma tūlanga e o atua i sisi fo i vaenga. Ele ma alo fio le soifua a ole. Talo le si ufonga le tai o fou i nei ta i nei fiafi. Nofo a awar popole. Don't worry, be happy. O lo iei lava le atua i me uma tātou tu. Waia. Ia o lea wa whangata fo i le prokalama le si ufonga le tai o fou. Ia i le nei fiafi. Le tuaina o i le nei fiafi. Ia e le si ufonga le tai o fou. Radio Samoa lana prokalama pio na iei. Feel up. Stay strong. Ala tātou mta upu pio na iei ma le fasili. How panic are you in this time of crisis? Le aso le mautonu. Le aso le mautu. I taimi e tutupu ai. Le crisis. Le fau mai le crisis ia tātou. Ai le ave se ale crisis le o le whamawalunga. Ia le o sa wale crisis tātou wheme mea ai. Ai le ave se ale crisis le o le whawheteina. Ai vai. E le a crisis lo iai. Aua tātou tāmo moe. Ma tātou o whaile nei crisis. Ai le sāwina a tātou crisis tau na tātou sāwinga. Samoa. Ia iai le nganga o le tua i le nei fiafi. Ia o le tala mulmuli whamanuia atu fo i Samoa i lau whaafonga anga i le nei fiafi. Tai lava monisi fo i sa mai alatou ko meni lunga o le tātou wala leo. I tusai fo i o le mataupu. Whaftai mo lau tapua inga Samoa. Ia pe o na iai Samoa na lua. E iai na manui o le tua i me uma. Ono o Yesu lau te talo e whaiu. Tātou maftanga i nei fiova. E ia te oi pere vi inga. O nei o i le whaavavau. Whaavavau lava. Amene. Amene. Silly, 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 silly,